Biyag ti tao. Hi! Naimbag ka naragsak nga aldaw, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, intay pa'y kablawan da Ma'am Krisha Opena, Lourdes Taclawan, Rodolfo Sudaria, ni Roberto Giwang, dita Kabagwan, Paway, Ilocos Norte, kani Ma'am Jemina Pakiyaan. Intay nga ro dendenggan ti part 20 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay, kabagis. Awan pa'y dagiti apo ko ta. Awan rapay mo't kabagis, Maria. Apayaya. Ay, agpakuyog ako ma. Tay nakagpa-check up. Tanabayagan to'y uyag ka. Awan ngagpaysaw. Di ka mo't lagi mimbagan kabagis. Ay, wad nga raw. Yak pa'y makaturturo ka. Itirabi. Tawag kakmat nga uyag. Mga numarabyan man na sumangpad dagiti apo ko ta. Ay, siya kumatimang kuyog kan ka ngagpa-check up. Namnalakak mo't nga mina na mabambanaw. Agpadatanda ka bagis. Agpadatamot nga mina na bakit nakapsudan na. Ala, mabit lang. Tayo mga laman iti yang arkwabulong na inomam. Tayo iso ti inomam. Tapno makaginawa ka basay. Apong pasing, agrobot kayo. Tayntay agpa-check up iti doktor. Na, anya ti pa-check up ko nga ikaw ang matsakit ko. Masapol a regular ti pa nagpa-check up yo apong. Tapno masigod no addaman rumso a sakit yo. Mawan sakit ko. Ni apong yo amarya ti pa-check up yo. Tanabayagan jay uyag na. Saan nga gimimbag? Ay na, uminom tolatan iti mayanger abulbulong. Gastos laang no may pa-check up. Kadamot tay pensyon ko nga usaran niyo, apo. Ay saan? Para kada kayo laang ti pensyon nyo. Kaasimot ti kabagis ko, ah. Ay kataganos ah. Uray tabakit matan. Naipapasnan ti nagbiag dito'y rabaw ti daga. Abay, kayat napayla ti agbiag aya. Anyalat kukuin na dito'y lubungan aya. Kat saan matan na makatrabaho. Ala, agsukat kayo. Tamapan tayo iti doktor, apong. Kat, kumusta nga iti papanyo iti doktor manong rito? Mayat-mayat, Marina. Inikan ti doktor iti vitamina ni apong pasing. Ay, mayat ah. Masapulan na pigsakin na salon at kanayon ni apong pasing. Tane, sayang ti pensyon na numatay adagos. Wala. Sapay na wadwad met base, ti pensyon na. Wala. Uri santang agtrabaho katumdas ti pensyon ni apo nga para kada tayo amin. Awan mo't ngamin, master ka na trabaho. Huwag nga rod ah. Isodyak lamak ya sasawan, tanagriga mo ti panagbiag. Nakarkaro kanya ka. Jak mga sawan. Taawan ipakan ko iti pamilyak. Wala, agbaak tamot ta na. Akas ka ni apong Maria. Wala. Anya ngay nga rod. Aguy-uyok manan ni apong Marian. Wala nga rod ah. Sayang laang ti kwarta apang pa-check up kan ko ana. Awan met nga rod pension na. Anyat usaran na nga agpa-check up ngay. Ay, pampanunutak laang manong. Narigat sa magtagbaak. Diyak mat kaya tagbalin to akas ka ni apong Maria ah. Ay na, di mo pa ila problema ang ti masakbayan. Ti agdamakit di ti problema ang ta ita. Ma-stress ka laang. Oh, at iti gatas yo, apong pasing. Aggatas kayo, tapno na pigsa kayo. Ay, agyaman na ka rito, apok. Oh, ato'y matikapi yo, apong Maria. Awan gatas na. Ne, apay. Masapul yo pa'y lati aggatas ay apong. Di kayo man nagpili-pili.
Tawan mayam ang bagyo dito balay. Papakpakan kayo lang aruden, agpili-pili kayo pailaang. Ay na, di mo matpagsawan iti kasta ni apong mo, Maria, ha? Simot! Apay ngamin adi kay nakiasawa idi apong. Tapno adda kumamot mga sikaso kada kayo, itatabakit kayon. Uray kong maa, no addamot pensyon nyo akas kini apong pasing. Ay na! Kasano kumangag pensyon kat saan mo tanakalpas iti panagadal na akas kanyak? Iso adi yung kumatagi basitan mo't niya apong yo, Maria, ha? Kasimat! Aggatas kay kid din apong. Kidney, agkape kay matan apong Maria. Di kay agpili-pili. Anyat plano mi tibiyag mo? Talaga ka ding agbaakan. Ay, kinapudno na. At danubyok, manong. Iso na lang ang tawang mo trabaho na akas kanyak. Anya? Kat, anyat usarin yung agkasarngay no awan met gayam trabaho na. Oray saan kami pa yung agkasara, manong. Agdan na kamin. Anya? Pagnadan nyo ngay. Dito ya. Awang mo balay da. Makikabkab balay da lang iti-ikit da. Sus! Ha! Saan? Ha! Naglaingan day ta anobyom? Mainayon kit din, apapakpakan dito'y balay. Ha! No awan pag naidan nyo, nasaysaya at lang agbakbakit kan abalasang. Ha? No kasta, di mo kaya ta dito ti pagnaadan may tinobyok, manong? Ay, kat saan Ha! Naimbag kumaa, no adda na talagad at trabaho na. Ngampada tamat nga istambay. Kaasimat ni Apong Pasing, no jay mainayon pa ila asuportaran na, kat di na matkapkapin ano. Manong? Jak to pa'y mga isang petiti babae dito'y balay. Si kanto lagit din. Isong agpili ka. Isakripisyum tinobyom, tapno agtalinaid ka dito'y balay, wano makiasawa kan kuana. Ngam, pumanaw kan dito'y balay. Ay, jak kaya ti pumanaw man kat no sinaanak tinobyok, makamuditan na. Ay, katuan Amomat nga ado dagiti kakasinsinta nga agom iti sanikwa. Saan mabalin na pumanaw ta dito'y balay ni Apong Pasing? Dito'y talaang, tapno sigurado adata timang tawid kadagiti sanikwa amapanawan nanto. Wan, manong. Oy, Marina, si ka mag-agayam nita. Ni, adda kay mo diti paling kita taman eh. Wey, ada ginagarak dito ang ginatang. Nabayag mo na di kayo nag-awid ang nidyo balayaw. Awanan na kita idingwan yaw. Nagbalindan awalang. Tawan matan ti amo day jay. Anya? Kanong agawid kayo balasang kaw? Mabayag pa'y siguro, tata. Makumikom kami pa nga minitikapsat ko, tabambantayan mi ni Apong mi. Ay, nabiyag pa, ije pensyonada nga apong yaw. Wen, tata. Iso ti bambantayan mi kanimanong ko. Ay na, ibagam kinimanong mo, taas si kaswan na jetalon yaw. Panagtatalon man ay. Saan nun? Total, saan mi matladaga day jay? Makitaltalon kami lang mat. Ibagamin to nitakin ko ang ipasublat na niti sa balay. Anya, apay nga. Ti kayat me, tay kabukbukudan mi adaga ti sukayan mi, tata. Anya? Iso nga, amangan pekit din no saan kami nga agawi di jay. Uri takal kalapaw matla ti balay mi jay. Kan saan mi adaga ti nakaisaadan na. Iso nga uri di ka magawi dun. Anya? Rumwarta ka ba, guys, tayong tagpa-check up? Ay na, saan ka ba, guys? Sagpaminsan matlati panaguyag kaon. Wana, di ka mo't makapanganan. Kuna matimam na iti panagraman mo. Gagangay la siguro iti bakit ti kasto, ka ba, guys? Malakit din. Uray saan kan nga digos, no malamin ka. Agsukat ka langan, takuyugan ka.
Mga numaulaw ta iti dalan. Mabannog ta. Saan? Ang sarukod ta, ha? Adama dagiti sarukod ta. Alaki ding, agrobot kan. Apay arimor kayo adakda kayo apong. Kasanun no dadaka sa napasamak kada kayo itirwar. Masya nakmet nga rod ka ni apong yo, Maria. Awan na, agas na. Naimbag nga rod tayong pa-check up kaw. Isungay ni kanday ti agas kan vitamina na. Agpache-pache apay lang amin mat ni apong Maria. Imbes nga ipalubos na kumantikas jay arik-riknaan na, tabakit matan. Kasjay atawan ti talaga apa nang ipulang iti biag. Ay na, di mo matiruruman ni kabagis ko, ha? Unay ka matan na rito. Di yun ulitin ti narami diyo. Di dak pagpungtutan apong paseng. Nay, awan mo't kayam danuman. Naibus ti danaw mamainom. Mangkita ak man dita rep. No, ada mainom adanom dita. Mawawa ka talagan. Ay nanay, bagtadadanom dito yung mainom. Apong, kapit dito nalami isa danom. Anan mo niyo? Ay, ikat, inumak ka. Makay ninumak nga minuna yan. Kat na ibusti danom nga inuman. Ay na, di yung mabalinti uminom iti nalamis. Ang mga nagpanatang kayo. Mala, isubliyo dita. Tagpagata akin ni Manong rito iti danom amainom. Ay na, aywanan nyo ka diti salon at yung apong. Di kay kadig suksukir, tapno di kay agsakit. Mabit lang Manong Ritaw, ika gumatang iti danom, tawan mainuman. Ay, darasyan nyo nga rod, tatanay. Mawawak ko na yan. Apong, mangan kayon. Nakaluto kami kini Marina. Kaya tiyo, taigawan kayo iti kanan nyo? Anyat linuto yung masida, apok. Sinigang nga ikan. Presko nga ikan dayjay apong. Inikan mi itinateng na. Sigay, agaw kayo, tagsasango tayo amin ang manganan. Kaya yaban ni apong yung Maria. Riingan nyo no, nakaturog. Ay na, di yu disturbuan ti pan naturog na apong. Agriing tulat ta, numabisin. Ay na, mabisin akbatan na nakaring. Naiturog ko gayam. Anyat kukuan niyo, apong? Mabisinak, mga anak ko anyat masida apaw. Adda na lokata na sardinas dita. Di kay nagluto iti masida ay apaw. Ay kat naibusen Turog tumot lang amin ter aramidan nyo. Mading amin ti bagpagik apaw. Agigupak ko maiti sabaw. Ang sana balain. Di kay man nagpili-pili iti si daan. Awan tumot lati makukwartayo. Abay, agpen-pensyon kayo aya. No anya ti maidasar ka ninyo. Di kay agpili-pili. Takababain kini kabagis yung agpen-pensyon. Dinto pa'y agpili ni apong pasing iti si daan na. Da kayon tulakit din apapakpakan laeng ditoy. Nangagkwamin ngayong bagbagan ni Rito itay kan kakabagis. Masaksakita anak no kasya pagsasawanda kay ti sana nasayat. Ay, sa bagay, punumot namin, awan may tultulong ko kan kakabagis. Awan may itad ko kwarta, apagatang iti kasapulan tayo dito'y balay. No siya klamay sa, awan problema iti dayta. Wan, ngam kababain kadag iti apo ko ta, kabagis paseng. Di mo ikan kanoy da. Bayam tabagbagak to man ida. No adala ko masabali papanak. Pumanaw akong dito'y kabagis. Ay, sana. Diyak kaya tapanawan nak. Santang agsina, aging gat maudi nga angas ta kabagis.
Madimatirik na kamang panaw kan ka kabagis. Nga mabay na kadagiti apo ko ta. Awan may itultulong ko dito. Di mo latan ni kaskaso tanyaman ngay bagada. Bayam taong taktuman nila. Ay sana, di mo aramidan ti kasta kabagis. Adaguraan da. Tamaan mo anda nagipulong akan ka. Ay, saan? Siyak ti makamaw. Sana rumbang tararami dendra. Basta agtalinad ka dito'y balay. Saan ka pumampanaw, kabagis? Diyak kaya tinala sa trato yung itikabsat ko rito, Marina. Agbalbalin kayo na bastos ka ni apong yaw. Ha? Apay, ti kunayaw na saya at tararami dan yaw. Noon niya ko matitrato yung kanya. Isu matitrato yung kang kuwana. Tano di kayo balbalew na say-sayat lang na pumanaw kayo dito balay kaw. Ha? Ni, apay ngay akas tapong. Adun tinaitultulong mi kada kayo. Da kami taglutluto. Aglablaba, kanagdaldalos dito balayo. Ngam papanawan da kami, akas lawan ng yaman na. Gapaw, tajak kaya tararami dan yaw. Apay, anyat impulpulong ni Apong Maria kada kayo. Iso ati na alas ti aramid na, tagbalbalinan asipsip kada kayo. Ti kayat na, pataksen da kami, nga uray awan met madingar aramidan mi kan kuana. Ay na, kanayo na mangag ko, ti panangungungat yung kankwana. Kasla basura, ti pangibilbilangan yaw. Kabsat ko ni Maria, kat nga masair tirik na, masair akmet. Isugad di ati papanawan nyo dito balay. Tawan mat may tultulong na dito, Apong. Mangan maturog la ti aramidan na. Wan nga ruda? Di pa'y makaluto mo. Sa ita, agsipsip pa'y lakada kayo. May kariyo ka di atratuan nyo itinasayat ni Apong yo, Maria. May kariyo agbalbalew kayo. Ay, no siyak. Awan ti rumbang ngay karik. Tawan mat ti rumbang abaliwak. Tawan mat ti madingar aramidak. Uri siyak mata. Padpadaksan na kami langit ikabsat ko. Sip-sip na dyan kabsat yung Apong. Talaga natangkan ti ulo dagi dyan nga apo ko, kabagis. Pasensya kan kabagis. Mairamraman ka pa yan nga ung tanda rito kan Marina. Gapo kanyak. Natangkan ti ulbudra. Ay, agrobot ka man kit di kabagis. Tadapa pananta. Sa dinaw kabagis. Basta dapa pananta. Adda sa rungkaran tao. Asinaw kabagis. Basta rumwarta. Adda sarakan tao. Mapantay jay balay da. Apay apinalubusam arimwar ni Apong Pasing? Amangan numabannog. Kat anya pa'y ti mapasamakan ko na. Agpilit mo't nga ron na rumar manong. Ung tanak no lapdak. Anya? Nagkuyog da nga agkabagis. Ay kat kinuyog mo kumalatan idaa. Taamangan no anya ti mapasamak kini Apong Pasing. Numatay ni Apong. Awan ton ti pensyon na. Sana bali Nalawa mo't ti daga mapanawan na. Pagbingayan tanto ti mapaglakwan ta. No kasta. Ila ko tanto ti daga atawiden ta kini Apong Pasing. Uwanan tapagbingayan ta ti mapaglakwan. Sa tanto gumatang iti uray basit laalote pagpatakderan ta iti balay ta. Awan mangamin matawid ta kadag iti dadakkel ta. Tanakurapay dalaan. Kun adan kabukbukudan da pamilya. Isu nga awan manamnama ta kadakwada. Wen nga rod Ngam sa bagay. Kaya't kumatkit di tay tasing-asing mo, Marina. Lugan to matigatangag. Tay pampasahero alugan. Sumarunon to tilote kan balay. Ket, pagturugam to ngay awan balay mo. Ay ket makiturog ak to payla iti ipatakder mo abalay mo kabagis. Na, umada rin sa matyapit ko.
Nakapsot ako. Bumangon kay Kit din. Tamangan kayo, apong. Saan ang mabalin namatay kayo? Jak mapilit, tibagi ka bumangon. Jak ka bala. Ala, tulungan kayo bumangon, apong. Sanan, jak matla makapangan. Apong, saan ang mabalin adi kay mangan? Tanakarkaro ako mapsot kayo. Kasano kami lang nga hinumatay kayon? Amuyo met nga awan ti trabaho mi iti kabsat ko. Ay, Ala, ag nga kayon. Tauray na kaidda kayo, pakanan kayo. kaya't ko ti maturog. Manong, Ay, di mo pilitan mo talaga di na kaya't timangan. kasano day tuyan ngay? Numatay ni apong. Ay, makita ni tilangan ni Apong asaanan nga agbayag. Isong awatan tan ano matayon. Awan mabalinta. Saan na bali? Adamot sa nikwan ang mapanawan na. Sa bagay mo't di ah. Kat ti plano ta di mo liplipatan manong. Patas ti panaggudwata, tapno saan ta nga agapa. Kabagis, bumangon ka na, talabaran ka. Tanay, manual daw na di ka nagdigdigaws. Manang pasing, manang. Ha? Naglamiis di kabagis ka. Ha? Hala, saan mo tinagangangis di kabagis ka? Manang! Manang! Papay, ayat sang sangitan niyo, apong Maria. Napong yapasing! Natayan! Anya? Jesus. Ay. Awan nga rugan na talaga. Mala. Tumulong ka nga agdalos dito balay. Talamayan tayo ni apong. Lamayan tayo iti 2 Domingo. Tapno makaur-ur tayo iti tulong. Itatawanan ni Apong Pasing. Sumapol kayo niti sabali apag naidan nyo, Apong Maria. Taila ko minti daga anapanawan day di Apong Pasing. Ha? Wanapong, da kami ti apo ko ni Apong Pasing. Iso da kami ti mang tawid kadagita. Da kayo ti pumanaw dito. Rito. Marina. Ha? Pasensya kayo. Ngamsan ko nga ugali tagpapanaw iti tao. Nangruna kat kabagyan kayo. Ngamda kayo matla timang puper sa kanya. Iso pumanaw kayo. Tawan karbangan nyo iti daytoy abalay. Ne. Naglastog kamutin ngagsaoy ti kasta. Sikat ti pumanaw, takukwamin daytoy abalay ken lote. Siya ti adda karbangan na iti daytoy abalay. Gaputa siya ti nang ipatawidan na di kabagis ka. Aday ta ti papilis sa mga ipanagnag. Rito, Marina. Ne. Kasano ang napasamang ti kasta? Apaya sikatin ang ipatawidan day di apong iti sa nikwana. Gaputa na alas ti arami diyaw nga kapsat. Nakita day di apong yu apaseng ti kinahagom yaw. Ti kinawan respeto yaw nga po ko. Apong, pagkawanan da kami kuma. Sorry na yung bagbagami nga awan serbiyo iti dayto abalay. Ay, apong, ay, kuha, pakawanan na kami kuma. Pang-asiyo. Saan da kami kumaapapanawon dito eh? Awan papanan mi apong. Ay, lading itak. Ngabada na ya baka kaduak ngagnaid dito'y abalay. Lading itak.
nga mawanan panagtalag ko kada kayaw. Pasensya kayaw, ngamdiak maliklikan ti agatap iti saan anasayaat. Awan pensyon kaw, kata mga no idagdag yu ti panakatay ko, tapno maalayon ti kayat yaw. Iso na saysayat no mga yabak iti sabali akadwak dito'y balay. Uray saan ko wakab kabagyan dayjay, tamok ngay sakit na, kan mapagtalkan na tao dayjay. Kat bayat ti papanaw yaw, siyapay kumata makaamiris kayaw. Kat di yun to kumaipakat iti sabali at tao, ti kasta nga ugali yaw. Apo. Ala, pumanaw kayaw. Awan nasaya at ngaitden ti kinaagom. Dalusam ti rinuker nga aramid mo, tapno nasaya at to ti tungpal mo. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Kat diyo kumalipatan ti ag-like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Mabalin ti umayan akaw. Anyat masapol yu aya. Umayak man makiturog. Awan pagturugak. Ay na. Sumromantik habaw yun ako nak. Kitno at damat balayo. Awan nga road tay pagturturugak. Tinakaw dan. Umayak man makiturog hay may. Nagado ti pakariribukak. Nagado ti problemak. Iso ama balin ka di. Saan kayo amainay nayon apakaaboridwak? Ala, agawid kayon. Umayak makiturog. Sa anak nga agariwawa. Agtugawak lang iti sulay. Wano saan agidak lang. Jak bumangbangaon. Jak agkut-kute. Amo kun ti istalyo. Kari kayo akari. Ngam diyo mat matungtungpal. Ala, agawid kayo kitin. Mapan kayo iji balay ti kabsat ko. May mayat ijay. Tanalaw-law ti balay da. Apagtaray-tarayan nyo. Sa anak mo't nga agtaray. Maturugak. Maminsan man lang ti saunanang. Talaga saan ngagpampanunod na dyan kabsat ko? Apay nga imbang na kayo dito eh. Amo namat nga adu kami ngagkakabalay. Awan lugar nyo dito na lang. Sa anak mo't apasalsali. Agpahigidak laang. Kahit asino ngayon tag na ijabalay yun o panawan nyo. Payam, aga-agaw dagi siya'y. Hinagaw na si balay ka. Adayamot mga agaw iti balay nyo. Awan! Kabaw yun laday ta. Sa anak nga kabaw. Puno mait nga danang agaw iti balay ka. Awan babayin da. Trespassing tararamidan da. Asino ayo dagita? Tayo nakpapanawan ida. Pinapanaw ko idan. Inaldaw apapanawag. Ngamnatangkan ti ulo da. Asino da aya? Dagi jaya marabutit nagaduda. Ina, sumrumanan ti kabaw yaw. Ultimo marabutik. Kaapa yaw. Nagaduda nga raod. Makarengreng da pa'y mat nga raod. Kan ibusan da ti taraon ko ijay balay. Sige, tekan kayo ti pusa yaw. Tapno abugan da dagi dyan yung marabot. Ayawan, da kaya ti pusa. Mandyak. Anya? Agnaud ako dito'y balayaw. Diyak kaya atin ti agawid. Ay na. Robieng. Kumanan tapay laang ni nalang.
No apay mat ngamin a pinaturog mo dito balay aya. Katamom lang arudan ang makarengreng no rabi. Nanang! Gusto mo nanang! Maturog kayong ganay! Rabiu na yan! Ingka nawahan. Unay matikas tuyan. Wag, mabit man lang. Nanang, mangan kayon. Dadapapanan tayo. Sa dinungay anak ko. Basta dadapapanan tayo. Intayo agpasya. Wag, Mangan tayo itinginginaan na restaurant. wag, Di ka tangan nakitistipin ko wag, alala. Mangan kayo nga rudan. Darasin nyo tagngal-ngal. Tanay, mataktakak una yan. Ala, sumrek kayon. Ay manjak. Jak kayat ditawi. Apay nga inyag dak ditawi. Saan ko nabalay daytawi. Tatinakaw dangarudan daytawi. Sino ay tagyan dito? No diyo pag naidan, Manjak nga raw. di dak pagpungtutan. Ha. San kumaratang kanti ulo niya? Tapno na siya at kayo kanya. Uwan. San kayo arum-rumor dito balayo? Nalawag? Uwan. Nalawag anak ko. Sige, tayo nakagtrabaho. Di kayo mapmapan ijay balay. Ta makapuyat kayo. Makarengreng kayo dyan. Uwan. Uwan anak ko. Sige, mapana ka. Ulitan. Di kayo rumrumor dito'y balayo, ah. Uwan anak ko. Umayak man. Ni, da kayo manan, ay napumanaw kayon, sakbay makita na kayo ti asawak nanang. Amangan noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo. Umayak nga raw. Lakay, adda ni nanang. Anyat gagara naman na aya. Diyak mo, umay mo kasarita. Apay nga da kayo man na aya. Umayak nga ron ba't makilamay. Awan na tayo ditoy. Di tabalay ti kaaruba ti papanan nyo. Tadalam lamayan da dita. Sana dito yaya. Kunadaan na tayo ti asawam. Ha? Hay, papanawam day tay inamhay me. Amangan numalipatak bakit ti kasangsangok kat malaw anak. Nanang, agawid kayon. Apay yaya, pagawitan dak. Kat makikarubak nga ron mag. Yawan na siyaw iti na yaw. Basta umayak, papanawan dak. Anyang klase yung anak. Awan utang yung anay mga nakam. Wala. Sumrot kayo harod. Ingkayag kape. Ay me, Pagawid at tumatlayan ito damdama bakit. apay adi mo pa'y lapagawidan ni nanang. Malaman, di mo ko na apaturugam dito'y balay. Baybay ama maturog dito'y balay bakit. Tada na panunot ko. Dintuman ang pakaturugan no rabi. Kumanantan tumanen. Ano santan? Basta bay antangag na dito'y balay. Tada na panunot ko. Tangay dinan kaya ti agnaid ijay balay na. Ila ko kundayay. Anya? Wen. Asino ti mairanod? Datamit lang. Sana ya? Ha? Sige, makamu ka. Ngam imbag no saan nga umapal di kabsat mo. Bayam nga umapal. Awan mo ti maaramidan na. Tasyak ti inauna kada kami nga agkabsat. At nakabsat mo. Katsyak na ita. Rumbang lang nga agudwata iti mapaglakwam iti balay. Kansular ni nanang. Siyak ti inauna. Adda kanyak ti pangedden no ibingayan ka wano saan. Nanang, da kayo tagsaw. Bingayin nyo ti mapaglakwan iti balayo. Ay, jakam mo dayta. Inagaw damutan kanya. Apay ko mga ilakok pa'y laangay. Ilaklako nga rod ni Manong Jaime.
O may dabayadan no bigat? Day, yakam mo day ta. Uray awan balay kaun. Basta dapakiturugak. Ayusin. Awan bibiyang ninanang iti dayjay. Siyak tinangitalkan na iti amin. Iso adi ka makibiyang ditoy. Urayim ka di nga ikan kadamian. Sana kasta aman mandaran nakid din. Asino ka kumaamang manmandar kanyak? Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga agudwa tayo ti kwarta. Ne. Ni manang ano rin kay agkal-kal iti basura. Manang ano rin. Sino kay tayan? Di ngay into nga kasinsin mo. Si kanintang. Kunak tupay kita sika. Angam, sino kay tayan? Niinto nga kasinsin mo manang. Ay, anyat pitpilutom di taya. Plastik atay lakok man. Awan makanan. Awan pa'y balay kaun. Awan anak kau. Awan badaw. Awan chinilas kau. Awan namin nun. Ay sos, nabangsit day ta. Ay, ala, umay kan. Tagawid tayo sa balay. Pakanan ka. Ay, anyamat day ta nga aramidam manang umay kan. La. Yawid na. Ikaw na. Agnaid ka ni sa balay no kayat mao. Ay, kayat ko Yawid na gayam. Kayat ko Kayat ko launday. Apay aya nga ipilit mo ti makibingay iti kwarta. Kat awan mo't karbungam iti dayjay. Dakkel ti karbangak. Taanak-nak mo ni nanang. Itad mo matipan nakabingay ko Kukwak lang dayjay. Awan bibiyang mo iti dayjay. Adda! Ala huston, pagsasaritaan tayo anaimbag taytoy. Ayawan! Jak kayat abumingay day ta tao. Siyak takin kukwa iti dayjay. Agong kagidya kamsat! Oh. Gamrod! Ha! Agpulukan to iti kastar aramidan! Ala huston, tapnawan tiriri. Agudwa kayo laangan. Dayta ti solusyon iti dayta. Tulog na, Nonong. Tulog na. Tulog na, Nonong. Ay, umay kan, tabangan tayaw. Manang. Agsangsangit ka manan. Kailiw ko nagiti anak ko. Lagip ko, iniaw-awir kita. No aglampay na, kanta kita. Isalak kita. Masuswag kita. No mabisin na, igawa kita. Tikusa kita. No agtaray na, kat mainong mamda. Ang una kita. Ay, wag kita. Sano itirami ara ko makina. Kailiw ko ina. Manang. Kayat ko ina ngaw-awiran. Awanan na kita nga inaw-awir mo ide, manang. Nagbalinda na gamrod. Managim bubukod ta. Kwarta lati adda iti ulo na. Di daman lama panunod ti ado a sakripisyom idi ubing dapay. Tanumapan ka iya balay da. Habugan da ka, akaslaman no. Kayat ko ina ngaw-awiran. Awanan, saan da ka napagan ano?
Nga bala. Sana balay. Tadaak maat kasinsain. Saan ka baybayan? Sika nga rudan daw awira kasinsain. Ay, tulong na, lulo. Tulong na. Tulong na. Maasya na kiti da ito ya kasinsin ka. Tulong na. Iswa siya timang punaw. Iti pagkukurangan dagiti anak na kenkuana. Mapana ko nintang. Nay, ay papanamanang. Nagsapapailaan papananyo aya. Hinak mang opisina. Kaya kaya't timala daw. Amangan numaunaan dak. Awan matrabaho akon nuag ladaw Ay namanang. Di ka madan mapanitayan dagiti basura. Amangan no kumaro ti uyek mao. Sensitibo tayon kadagita. Tababakit kandala kay tayaon manang. Ay napigsa ti resistensya. Diyak to payagsakay. Awan sakit ka. Ibagbagada lang kabawak. Ngam saan? Awan ba't sakit ko kabaw? Ngam ibagbagada kit din nga kano sakit ko akasta. Ay, talaga ka day arumor ka manang. Wala. Supay ti mapaglakwa kiti kalkala nga basura. Intanto ang siyapeng. Ilibre ka, maning. Ay, manang. Natayan ni Manong Maneng. Siyak ni Intong. Kaduan, maut. Intong kunak, maut. Ayawan. Ay, tulang ka kayam. At napidot ko ije basuraan kasinsin. Kita mo. Sing-sing kan kwintas madda kita. Aguray ka. Saan sa matasinsinan nga alahas na kita? Imbalang da ije basuraan. Pinidot ko sayang. Sigurado ka nga imbalang damanang? Wun nga road, kita nadadaal. Napugsat daytoy kwintas. Naputad mo't daytoy singseng. Nadadaal nga paisaw. Ay nga intanto ipakita iti pawn shop da kita. Takas ladakkel mo't tibalor da kita nga alahas, manang. Makita yung manang. Nabalor da kiti alahas anapido tiyaw. Allah! Nagadon na kwarta tinaglakwan ta kasinsay. Una, adanton pagpaagas mo, manang. Awan sakit ka. Awan ti rumbang agasak. Itad ko na itakadagiti anak ka takaasid. Anya? Ay, saan manang? Inaguman da nga rudan ti sanikom nga inada. Kan saan da ka napagan ano? Awan utang daan ay imbagan nakam. Ay saan di mo pagsawan dagiti anak ko iti kasta. Tadakil ti utang ko na imbagan nakam kadakwada. Kano awan da? Awanak ko mamut dito'y lubaw. Iso nga gyaman nakadakwada. Ay sus, baliktad manang. Iso dati rumbeng nga gyaman ken ka. Tanuawan ka. Saan da, ana itao? Basta, itad ko na ita kwarta kadakwada, period. Ay, kwa, kastoy langan manang. Agparamid ta iti store. Tagistor ka. Kayat mau? Ha? Wen, kan saan labas ta store? Agparamid ta iti uray basit abalay mau. Ngam, siminta daw. Tapno na tibkar. Balay nga da store na. Ay, katuan na. Ngam awan mo't dagak, apagpatak derak. Ay, katikan ka iti uray basit aluti Tay pagpatak deram lang iti balay ka ni store mau.
Kayat mo? Wala. Kayat ko na ita. Eme, tulungan nak. Ilumang nak. Apa yan na kay? Naginom kami iti balay ti kumpare. Kat nagapa kami iti kasinsin na. Kat nalaw anak bakit? Anya? Kat? Isutin mo na. Dinipinsa lang ti pagik. Tsaking kagara ti palang bugbugugin ko na. Intaray ta ni hospital. Tanapukaw na ti puot na. Anya? Anya ka magtan lakay? Mabaya kas tamot ng tararamitam. Agpada kay lay jakabsat mo. Awang pa'y limpyo kada kayo mat. Manugal jakabsat mo kat si kamat mamartag ka. Jak, ti mabalod bakit? Tulungan ako ma. Takunadang idarumda. Nukas na. Indarumda ka, kabagis? Uy kabagis. Iso ka sa pulak ti dakkalagatan. Para iti kasok. Agpautang ka man. Kinapudno na kabagis. Problemak ti pagnaedan mi itan. Tanaila ako kung ti balay kan lote mi. Anya? Nakasta. Kapilitan nga rudmutan nga ilakok ti balay kan lote mi kini bakit? Adda ka di ammom abayar kabagis? Adda. Diyan ang gatang iti solar kan balay mi, kabagis. Tulungan ka nga aglako dito istormaw. Taima daw dagiti customer mo. Wan nga raod kasinsin. Imado nga mi na dagiti suki manang. Si kagami hindi kaunaan ang nag-store dito yabanda. Wan nga raod. Katagyaman akan kakasinsin. Kapoy ti kanayo na panang tultulong mo kanya. Ay na, di mo panunutan na ita. Maragsakan na klaang, sa saan kaunay naman naglilipat manang. Wan, mayat jayin resita da nga agas kanyak. Kaslapin sa akpayan. Basta ituloy mo ti agtumari ti agas mo manang. Di mo liwayan ti agtumar. Wan intong, agyaman akmanan. Uncle! Uncle Intong! Ah. Nanang! Adda kayo! Ha? Umay kami mananggal. Nanang! Nanang! Dagiti anak mo, dagiti manang. May kami man! Dadagiti patpat gakunay nga anak ko. Ay nahain tapas na kanida kasinsain. Kailiw na kayo, nanang. Nanang ko! Pagawanan da ko ma. Nung tinangtangsitan kayo, iti kalabas. Ay na, anak ko yan. Di ulam mo, no kasano ti iliw ko kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Pakawanan nak, nanang. Ngamin. Kaslasaan nga ina, tinangibilang kada kayo iti kalabas. Ipatpatag kayo. Nanang. Ipatpatag kayo mo, anak ko. Ay, ayan dagiti asawa yung ay, kan dagiti apo ko. Adda di tarwan, anang. Mabaindang mo munang. Ay, pastrakan nyo ita. Ayaban nyo ita. Takayat ko mo't amara ko pidaamin. Nukasta, awan balayaon anak ko. Awanan, nanang. Nalakumin. Isong agab-abang kami iti pagnaedan mi, nanang. Ay na, nakakaasi kayo mo't anak ko. Ngamno kayat yaw. Umay kayon ang naad dito'y balay ko. Kanadaistor ko dito, uy. Saan na nanang? Tasan tayo nga umanay dita balayo. No, agnaid kami dito eh. Budno day ta, nanang. Kan, mabain kami unayan kada kayo. Imbes ada kami timang tulong kada kayo, bayat ti panagbakit yo.
Saan? Takas jay met ngamin tinar-aramid mi iti kalabas. Anak ko. Kat di ka madanagan, anak. Takanayunan minti umaymang sarungkar kada kayo dito eh. Ngamno kayat jungat. Sumurot kayon kada kami iti dagos mi. Ay nasaanan. Tadyak mapanawan to'y istur ko. Umay kayo lata sumarungkar dito anak ko. Uwan na lang. Ramam dagiti dadakkel mo. Taday ti armas mo amang kunod, iti napintas nga arapaap mo. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Manang Grace, intapay mga niti restaurant sa Tagawid. Ay, sige, Aida. Mabisinak mo na naggapo iti opisina ka. Ay, wan nga rod, uray siyak. Mabisinak matan manang. Iso amangan tan diti plaza. Tano sumang putay di balay, agluto tapay laang. Wan nga rod. Nala, inta mga anon. Tasyak mo't titaya ita. In libre nak ngamin idi na minsan nga aldaw kat. O sige manang. Naimas ti putahe nga in-order mo, manang. Magustuhan ka day, ading? Wen manang, into nagsweldoak. Umay tanto manan ditoy. Ay, kat. Wana, sikalat tati makamu. Mga madam, mabalen ti agkanta. Ha? Agkanta tatangdanan tak. Urayin na puilaang kansidaan. Mabalinain. Ay, sana dito iti pagkantaam, Manang, kaasimot, di mo papanawan. Ala, di mulaan mo, Aida. Amangan no, mang limli mulaan da ito eh. Amangan no, pangpamarang laeng. Nga, adakurkurang na. Anyat nagan mo? Marlene, Miss Ganda. Siyak ni Marlene. Ala, agtugaw ka nga ron. Agsasango tayo amangan, Marlene. Ay, wow! Thank you, Miss Ganda! Aida! Ala, Aida! Baka nang taman ng takaasimot. Marlene, dito ka laang, wan? Tay nakagorder iti ka na mo, wan? O sige, Miss Ganda. Thank you very much. Madam nga napipintas. Thank you itikinan ko You're welcome. Agawid kanwan, tagawid kami matan. Igyaw na kita imatyaw. Tasyak timang bitbait. Itulod kayon iti pagluganan yaw. Ay, saanan? Kabailan mi nga imutin, dagiti awit mi. Saanan, syakon? Bye-bye amlatan, manang. Ay, aday tan ti taksi. Para! Ala, uwi kan, Aida. Panawa mo day ta, babae. Sige, mapantayaw. Apay alimugan ka. Bumaba ka. Itulod kayo nga, Rod. Sige, Mr. Driver. Larga, mapantayaw. Ay, Aida, pababaan day ito ya tao. Bye-bye ano kayat na ti sumurot, manang. Di mo puwersaan na pababaan no di na kayat. Tamang ano agaramid iti saan na sayaat. Wow! Nagmayat dito Nagpintas sa balay. Aida, mabut-buto nga. Santa nga am-am mo day ta ang babae. Amangan no, dadaga sa panggap na day ta. Amangan no, agin babagtit laeng. Ngam kinapudno na agsisiim, iti takawin na. Saan, manang? Di ka kadimadanagan. Madlaw mo taging babagtit kan saan. Pagawidom nga rodon Tama nga no, sapsapulan ng dagiti dadakkel na. Nakasaritak ita ni Marlene, manang. Agkatang-katang ka no iti pagturturugan na. Kan makasumbat matitilimpyo no agdamag ka. Iso na laang takas la ubing-ubing ti panunot na. Dito yakon nga agnaadan niya, mga madam.
Dijak kayaten ti maturog iti igit ti kalsada. Naglamin ijay. Sige Marlene, welcome ka dito balay, no kayat mo ti agna dito, Wan. Basta jay kunakan ka di ka agsuksukir, Wan. No nya ti ibagami iti kapsat ko, agtungpal ka, ha? Wen, mga madam. Manang kunam kada kami, Wen, manang. Agyamanak, takayat dak nga agnaad dito Amok ti agluto. Agdalusak pay kan aglaba. Uredi dak swildwanan, tanasingpet kayo, mat. Ha? Okay nga Rod, basta agsingsingpet ka, Wan. Wen, manang. Marlene, rumwar kami na. Mapan kami nagtrabaho ka ni Manang Grace. Agtrabaho kayaw? Wan, mangopisina kami ka ni Manang ko. Rumuarak mat. Tainak mo agtrabaho. Agbati kan dito balay. Tapno dagbantay dito, Wan. Ay, saan nga agbati ni Marlene dito Nang runa tagmaymay sa Aida. Mga noon niya, din ti kuditin na dito Inak mo agtrabaho, O sige, basta ganad kay tirurar mo, Wan. Wen, manang. Basta itulod kayo pa iji trabaho yaw. Sakto mapan agtrabahon. Manang Aida, adda akon. Ni, nagsapakan Marlene. Sa anak pa yan na-dismiss. Agurayak di tiruar, Manang Aida. Nga lang Rod, umunag ka. Adda tugaw di taunag. Dito'y unag ti pagurayam. Tasatan to dagasin ni Manang Grace no madamdama iti opisina da. Adto itin reseta man ti doktor nga agas ni Marlene, Aida. Ay, agyaman Manang. Gata nga kinton bigat. Masapol nga agtultuloy ti panagagas na. Tapno agtultuloy yan ti panagimbag na. Wena. Adto iti kwarta. Nayunam to inton agkurang. Agyaman Manang. Talaga anaya si dagmumatan tiriknam ka ni Marlene anya. Ay, masyanak mo't ngamin ken kuana. Ti amok ngamin ididamo. Kat agpampamarang laeng agbagtit. Apaman nga gimbag ni Marlene. Itulod tanto ni Jebalayda Manang. Katwana, tadamot pamilya na ang mga sikasukan kuana. Narigat mo't no agnanayon iti puderta. Taamangan no kailiw mo't ten dagiti kapamilya na. Papanantayo, Manang. Mapantayo ijay balayo, Marlene. Didak kayatan? Papanawon da ko? Marlene, kasapulan da ka ti pamilya. Sigurado, kailiw da kan ijay balayo. Di kag sangit Marlene. Apay, di ka mailiw iti pamilyam? Mailiwak da kayo ba't di kailiw ko, Manang? Marlene, sana bale. Pasyaran da ka inton adawayami kan ni Manang mo Aida. Okay? Adayo ka di po iti balayo dito, Marlene? Asidegan. Di tanay, Di tabatok ti dakkel akayo. Okay. Manong, para dito yan. Naimbag nga oras yo, tata. Da kayo ka diti ama ni Marlene? Wait, abay. Ay, umay may ituludan diti balayo. Nakita mi nga min iji plaza nga agkatang-katang. Iso at tinulungan mi. Kat bayat ti kada na iti puder mi, pinaagasan mi, tata. Iso nga da tumtumaran na nga agas na. Ken, tata, ipalagip yu kumati agas na, Tapno saan nga agliway nga agtumar iti agas na. Ay, pumanaw tumanan day ta, agsursur tumanan. Tilan tumanan pakiturtulogan nan. Ha? Si Gabarleng, saan manan atila papanama? Sumanursur kan tumanan. Tila sirsirkam tuman abalayan. Tatang. Heh! Nagaw-awid kami lang aming.
Awan mo lamay tulong mo dito balay. Agdalos ka. Agluto ka. Padasim ti rumor ta makaraman ka kanya. Manang, panagkunak. Saan a welcome ni Marlene dito'y balayda? Wen nga rod, Aida. Kanayon nga agungot ni tatang ko. Kanayon nakpay abauten Iso nga itartarayak. Di ka nga mi nagsuksukir, Marlene. Sa amoy, nasing putak mo, manang. Ay, kasano nga rod, Manang? Alamapan kami na, Marlene. Di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, ha? Kan agsing-singput ka. Di kan rumrumwar. Agtali na id kalaeng dito'y balayo. Wen? Rumwarak, ano agungot ni tatang ko? Itarayak Hay, kunakla na awanan ti paka-estresa. Ngam addamanan paka-estresa. Oo na yan. Ay, tanay saan a welcome ni Marlene dito Isublitan iti balay, Manang. Wan manang, kayat ko. Di bali ta ilutwang kayo humat. Ilaba ang kayo itibado yaw. Sige. Ala, agsubli tayo nga roden iti balay. Atay ta. Naikabil ko amin ang akawas ni Marlene dito dakilabag. Alain yun si Bado na. Ampunan yun ni Marlene, madam. Talaga ka di asan nyo akailiw ti anak yo, tata? Kasano ang kailiw ko? Day talag papaanawat ti amuna day tanga aramidain. Saan lang aruda na makatultulong dito'y balay? Ngam natangken pa ilat yung ulo na. Ha? O sige, ikuyog mi nga rudan ti anak yo iti balay mi, tata. Ay na, may mayat no saan nga agnaed ni Marlene dita. Ta nakakaasila ang ti pampamayan dagiti agasawa ken kuana. Ha? Anyat ka ti asawa, nana? Nauyong ti agsyuman ken ni Marlene a babae. Kanayon na apapanawon ni Marlene. Iswa nakaran betan ti ama ni Marlene. Napatpatugan ti maikadwa nga asawa nangam ti mismo nga anak na. Anya? Wain, madam. Agpaiso amin nga ibagbagak. Uray agdamag kayaw iti daduma akaaruba mi ditoy, madam. Nana, ayan ka di tipudno nga ina ni Marlene. Nabayagan na nagsinada iti amana. Kadamag ko nga adan sa kanaw, ijay abroad. Diyak ka mo no agpaisaw. Basta day tamutan, nga ngam kunada adamot kanon sa sabalay, apa amilyana. Anya? Iswa na saya at maita adda kayo amang tultulong kan ni Marlene. Taka sila ang no agsubli di tabalayda. Parigatin dalaang iti ungayt ken kabel no pagawidin yumanayin. Anya? Nana, sigud ka di akas jay ni Marlene? Ay saan? Sala nagkas jay idi pinanawan tinubyo na. Nangasawa ngamin iti sabale tinubyo na. Siyempre nasakitan iti husto. Aging gana nagbalinan na kasjay. Kastagayam, nana. Wain, iswa patsag maagasan pa'y laeng mait ni Marlene. Now, laki di at agtultuloy ti panang paagas yukin kwa na, madam. Mangantayon, Manang Aida. Manang Grace, nakagao akon, aw. Wow, talagaan nalaing kan nga agluto, Marlene. Wen nga rod, nagagat pa nga ginaw ka nagdalos dito'y balay. Maburi nga men, no awan aramidak, Manang. Iso atulungan kayo. Ala. Basta itultuloy mo ti agtumar iti agas mo, wen? Nakababainan kada kayo. Adun tinagastos yo iti agas ko. Agyaman na kada kayo. Marlene, ti panagimbag mo ti panunutom, Iswa di muliwayan ti agtumar iti agas mo, wen?
Tapno agtultulo yan, ti panagimbag mo. Wan, manang. Maray, tulungan na ka ba niya? Ha? Bugbog na ni bakit ko kaputala lakaya nga miso. Anya? Una parte maray. Naday, tinanog-tanog na nga raw. Anya, kaya mau, agpatulong ta iti barangay. Ay, saan maray? Ay, kasano nga agnakam, no di mo idaraw, iti kasi nga aramidin na kin ka. Si kaki din alalaki ti bugbugan na. Ay, itik unay na asawa. Ay, naapaw, pare. Isinap nga minayin. Kita man. Mairamraman pa'y akab-kabilin na ni Marlene. Nukas di nga aga pa kayaw nga gasawa. Ay, maray. Apay, asino tinapat-patagkan ka, pare. Jay asawam amang kabkabil ken ka. Wanaw, jay anak mau amang ipatpatagkan ka. Ah, Kabailan ti konsensyam, ti mayadayaw iti anak mau. Gapo iti kasjay nga asawam, anag madimu gayam ti ugali na. maray. Isu nga isinam kitday, dayjay a babae. Tapno makadamnam mutan ti anak mau. Nangruna ka at pagdaldalanan nan ita, ti anak mau. Isu akas jay. Ay, jakabala na sinahan asawak, maray. Ngamin, ay, itik una. Anya! Ita, tanaimbagkan, Marlene. Kayat mo ka diti ag-eskwela? Ha? Awan pagadal ko, manang. Da kami iti kabsat ko timang paadalkin ka. Kababain, manang. Di ka nagbabain. Ta saan ka nasabsabali ka da kami? Kasla kabsat dakan. Kamang dakan ti pamilyami. Amumot nga ulila kamin adamang iti kabsat ko. Kaskan ka, awan mo't dagiti dadakkel mo, iti sidong mo. So nga, awan ti sabali nga agsisinaranay, no saan ada tayo. Nagsisingpot kayo nga agkapsat, manang Grace. Napatag kayo matan kanya. Imbilang kayo nakapsat ko, manang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Happy graduation, Marlene! Congratulations! Happy graduation, Marlene. Agyaman ak unay kada kayo, manang. Ipatpatag kayo unay. Ipatpatag da kamat, Marlene. Katlalaingam na agtake iti board exam, ha? Tapno makatrabaho kanton. Manang Grace, manang Aida, mabalin ka diti agpakada kada kayo? Kaya't kukumaasarong karan ti amak. Ay, katwan na. Awan problema. Nasaya at kit di, tapno makumustam mo ti amam. When Marlene, ita taad dan trabaho, addaken ka nga agdesisyon, no kayat mon ti agawid. Ta kayat mo mo't amakadin na ti amam. Saan da kalapdan, ading ko? Sino dayta? Siyak, tatang. Kumusta kayon? Apay di dakon mabigbig? Marlene, ay na, anak ko. Agyaman ak talagawid ka. Sana ko na makakita, anak ko. Basit lang ang alawag ti makit-kita. Tanaapiktaran ti palagkita. Gapu iti sakit ko. Anya? Kat asino ti kadwayo dito'y balay? Wala. Magbaybay sa tanabayagan na pinanawan na kya asawa. Anya? Sika ngayon ako. Kumustakan. Nadamag ko na imbagan nga kanon anak ko. Uwan, tatang. Agyaman tayo iti Diyos. Taisutin ng paimbag kanya. Ada tattao nga inaramat na nga instrumento. Tapno maagasan na, tatang. Anak ko, pagawalan ako ma. Naiparik na ti pamatig ko ngayon kahit ikan labas. Bumabawi ako na lang. Sabi ko tayo, mapagawan na anak ko. Wan, tatang. Mapakawan kayo. Gaputa ipatpatag kayo unay nga amak.
kat ikuyog kayon iti panagsublik iti syudad. Tadi kay kayat apanawan dito tatang. Awan problema iti dayta. Welcome kayo dito'y balay. Pag naedem ti amam dito'y balay. Wen Marlene, nasaysaya at matlaang na makadunam ti amam, takaasimat. Di kay mat ngamin kabailan apanawan manang Aida, manang Grace. Jak kabailan ti mayadayo kada kayo. Tanapat kayon iti biag ko manang. Kasta kami mutken ka, Marlene. Iso nasaya at mat tain kuyog mun ti amam dito'y balay. Tapno adda mga sikasukan ko ana. Kan tapno na anayan ti kinaragsak mo. Tama ka din namanen ti patpat gamunay nga amam. Wen manang, kat agyamanak manan kada kayo. No adda pagdaldalanan, ti pada tayo a tao, di tayo iruruman. No di kat andi ngayon, wano tulungan tayo, tapno makabangon manan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumat amin kan kanjatang dan ko anagraab. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak maamanan. Awan kwartak bakit? Uray piso, awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit tada pa nagbiag tayo na ya. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin na kayat da. Huwag nga rod Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag at da. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di Iso padasak sa taga-broad lakay. Kahit pangalaam ko may taramatang mga agabrod nga Ay, dahita nga rod ti problema. Awam mo tamo ka mabalin na pagutangan dito Di mo pala panunutin dahita. Taura gan ano ka. Awan aramating mga agabrod. Bakit? Aning kanagan. Umayak man. Ha? Uncle Bert! Wen, sak na rog. Ay na, simangpot kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon lang, kanagan. Kumusta kayo? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadadamag ko te kasasad niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, kita mo tikal kalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngayon no agbagyo, kanakan? Ananusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman na, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mangan iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Ken alam datoy. Igatang nyo iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpot ngamin at talaga dahi nga ulitag ko. Iso ti kasi singputan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, tapinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo anya. Bakit? Ay, wen nga rod
Iso ang nagasat ta. Taad dati ulitag ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso timang tulong ka da tayo. Ala, intang rod makichentan bakit? Ha? Mi, kunak man no da pa extra am ita ako nam. Diyak mapaanan. Tapno adda kadwam ang makitsyenda. Tanay, tadagsin ti bagas agatangan. Sige nga Rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko badbado ti ubing aning. Usarin dagit anak mo. Ha? Ay na, nagsaya atan angkel. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami at talaga, uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga grigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runa ket imbilin na ka. Dahil dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, uncle. Nasingped dahil dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isoloan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, uncle. Awan to pa igatang mi itikanan mi. Cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli akidya abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga Rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala, iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nam Ay na, awang ngamin pamilya ni uncle. Baak abaro dahi chay. Adamot pagsayaatan na ti di na panangasawa. Tadamang tulong ka da tayo, bakit? Wen Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong hagsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itad na ka. Ang mga malipatan na. Ipalagip mo to Wen? Di na malipatan day jay. Kasapulan day jay. Tapno da pang kuntakam kenkwana. No adda ni dya, bro. Wen lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day jay. At to yung tingkariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno, alda pang kuntaka kada kayo, wag? Wen, uncle. Ang subliak mata ni Amerika inton maminsan na bigat. Mabayag siguro man rin, sakto makabakasyon. Pagadalam dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Wen, uncle. Ay na, jak amo no kasano ang makasubadak kada kayo. Bay na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan to nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibati akiti kwarta apang rugyan nyo agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wala. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Wen ka no nga Rod. Iswa nagasat kayo ta dangkel ni ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wala nana. Baka ngamin day nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko ti imbilang ng anak na. Kastaya. Ay wen, iso ngay mayak ta. Agparaop kami no bigat. Si kanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ay kwa. Adam aramidak no bigat nana. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga Rod Ta sigurado asan mi amal pa si ti may sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Pasensya kayo nana, wen. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sapol kayo pala iti sa bali akadwayaw. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan.
Ay, ako. Awan mo. Papa nakita ba kahit? Di ka mapan makira pa ya. Saan? Imbaga kang nadaramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahil jay pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agis torta na? Ay na, mabangkrap ka lang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga ron ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan ta ngay lakay. Kat di ta sango ti balay Mangirwar ka la iti lamisaan kan paglutuan. Mabalinang. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang kaw. Uwan na, tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang kaw. Manang Aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda kadagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malasi ka, Juna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jona. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jona, tabayadak pelang. Syakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha? Ay, saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay na ita pitser kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barakadak dagi JJ Ili. Agshot kami bakal. Kaya't dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingkuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Ta dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barakadak dito balay. Ta presentable ang tibalay ta bakal. Sana kas idi marmarba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan ganto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, kan ikam iti sili te sawsawan mi Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Minalam nga minapulutanan nyo kadag iti barkadam tilako. Isong awana na. Anya? Ala, salabali. Masukatan to. Tinasayaat. Awagam tuman, uncle mo. Agdawat ka iti tulong. Wan, talaga kasta ti planok. Oo, sa bali, suportaran ng Uncle Bert. Di labagbagi na. So, rumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na katata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta Mangibangon kay ti sa bali a business kunam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a pisbol. Sige nga ron. Hello, Aneng. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, Uncle. Nasaya at latamot Ay kwa, kababain man nga ibagang puskul ko na tirupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, Uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko may ti fishball? Mayat mo, Uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela dagit anak yo. Ay na, agyaman kami, Uncle. Ay na, sapoy la kumataum at hidug po iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak mateng aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Ito adamot binulan nga ipaw-pawit na anggal mo. Day tama nga ron ti pampanunutek.
Parparigatag katibagbagik nga glako-lako ditan, kada binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako, agban-ban no galag. Lan, mangtag ka man kiti di kwarta, tada papanak. Papanamanan aya, basta dakwarta mo, rumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pari, ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay, for the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na, damo papanak. Kidagitan nak tangay, asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti adina. Aggidan tangarudan arumwar. Saan mata na matatao daaning kan Greg dita balay da? Nagitilaan nak dati adda dita. Wen, tabi si Nana. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal, Nana. Sursurin da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti Uncle da abroad ko naman. Ay sos, agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong ka dakwada. Aramatan da kumay tinasaya at imawawat da tulong. Wen nga rod, Nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan garbangan nyo amak kibiyang kada kami nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangi sakit laeng ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Kaya bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaan, di kay dumngag iti balakad. Tane, awam ba't sabsabali ka datayon, ta. Nabayagan nga, kakaro ba tayo? Makamu kayo. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man ng Gilbert. Naabak tayo kortak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siyak nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagam nanggal mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaram tayo di kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabit lang nga rod tay nakaglod. Ta ultimo load, awanan. Inakpay la umutang i-gestor O niya, nawaga mo nanggal Bart. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo ito nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro, Sus, awan kwarta tayong bakit. Awan ka rin tayo. Aywan. Apay no, isalda ta pa ilang ito balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng uncle mo. Ha? Ay, mabalin mo't Adda nga tamayat amang salda. Ado dita? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asularta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mat gaya man. Anya? Kaano pa? Di na minsan nakalman. Nabayag mat gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rodan? Anya iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisalda balay tayo. Ay kapilitan samat pumanaw tayo dito yan lakay.
Nana Marta, agpakpakaasi kami. Makitent kami man pa lang iti solaryo, nana. Ha? Adda tuldami, nana. Isu ti pagbubong mi itaramidin mi pagnaadan mi. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, no dimngag kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtong palan yaw? Wal nga rin, nana. Baso mi. Saan mi nga inaramat itinasaya at titulong dede Uncle Bert? Oo, nana. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dede Uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yo. Nana? Angamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Namasyanak mo't kadagiti anak yo. Saan na da kayo ti pakasyak? Nudikat kadagiti anak yo, Greg. Aneng? Agyaman kami, nana. Ay, nana, nagsayahat ka mo ito nakaroba, nana. Agyaman kami, nana Marta. Anusan min at agrigat manen. Tanaglablabas kami mat ngamin. Di mi amuti nararamid mi iti kalabas, nana. Nala, agagawa kayo, tapno adda pagbiag yaw. Kan tapno adda pang paadal yaw, kadagiti anak yaw. Di kag palastog no maparaburan ka iti bendisyon. Surwem tagsubad kadagiti nakautangam iti naimbag anakam saan ka tamanggundaway ti amom nga aramidan. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito iterama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ensurat ni Jenna Almoite. Kandiyo kumalipatan ti ag-like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Katita, intay nga ro dandanggan ti full episode ti drama ana pauluan. Ti nabulsek nga ayak. Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak na. Anya? Kasano ko maama pasamak da ita? Kat amumat asa anak ang makaputo. Tabaw gakit nga rod, Ivy. Walang insulto mat kanyak da itang aramida mo, Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawa nga itinakasairan ti Riknam. I'm sorry, honey. Ivy. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. Mala. Lipata mo na dyan. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Diyak kaya't nga dati saan ta pagkinaawatan. I love you, honey. Sige. Awan da dyan. Ala. Maturog tan. Ni Tata ito. Hello, Tata? Hello! Biyag Kumusta, Ivy? ti Sukunin ka tao. mo damdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, Tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanya. Sige. Mabitloy, Ivy! Adda mapatay nga bagakan ka. Ha? Masya na kamin kan ka. Jaklain pagarupo na tagsen, ti pagdaldalanan ita. Ha? Umanlugod ka kaminan iti imbagak. Tulong kon kata kayo nga kasawa ti plano. Madan kayo iti anak. No umanlugod ka iti imbagakin ka. Saan? Ladingitak, Tata Edo. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan. Ha? Apay, di mo kaya nga agragsak kayo dahil sawam?
Ulitag na ibaga. Anak, ti kapatgan ka na gitag asawa. Orayatan edad ko, maipaayan ka lata iti anak Ivy. Ladingitan, ngamjak kayat ti agbasol iti asawak, tata. Sorry. Sige. Di ka mabalin na pilitan no talaghati mo kaya. Dawatik, di mo kumangarod putdan. Ti komunikasyon ta, Ivy. Ha? Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko, diyak kaya't nagbasol iti asawak. I-delete kong tinumero day nga Edo dito yung cellphone ko. Aday ka. Diyak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko tinumero ti cellphone ko. Ha? Ala, nabartot ka man na asimangpat, Uncle. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wan, Uncle. Ala, pagkawan na. Ngam, inyida na mata na ti sofa. Igawak pa'y nga ta. Ay na, lasakit yung ulo ka nagling. Edna! Ape, Uncle. Makaluto kan? Wan, Uncle. Nanganak pa yan, Igawan kayo, kadi. Awan, mabisinak. Mag-irwar ka man iti tanometref. Ikam iti atong ayos. Nalamihis tikat ko ngay naman. Wan, Uncle. Mabit lang. Uncle, kaano ti subliyo ijabron? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta ka di? Ay, wan gayam. Agawid ako inton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, Uncle. Saan pa lang ita, Edna? Ha? Agtalinod ka pa lang dito balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanag. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbagang agtalinod ka pa lang dito'y balay. Edna, agdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilen. Sukatam ti kortina, bedsheet, supot dagiti pungan ken dumapay. Ha? Apay, Uncle? Ada ka di sumangputa sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat kahit yasawan? Awan ang tatupay sa ludsord. Basta itong palam amin ngay bakin ka. Tadtan to isang put ko diti balay. Sige, tagrubwat ako. Papanam ka di man nan, Uncle. Di ka nagdamag kunak mo ito. Di lang imbagak taramidam. Ala, mapala ko. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso akon nga agawin. Ivy! Ni Tata Edo. Anya aramidan day ta at tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy! Inururay ko ti irurar mo dito opisina yo. Tada napatag nga ibakakin ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangan aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surutan. Ngam anya aramidan nyo. Amuyo nga adan asawak. Ngam agaram kayo pailaang kanya. Di ka man tanagan. Ta maaklon ko tigasat ko. Diya kipilit ti bagakin ka. Ta amok nga etem ti asawam. Ha? Kahit kala at tulungan. Da kayo ita asawam, Ivy. Ha? At da kayong ko, doktor. Iso ti sungbat ti parikot yung ag-asawa. Nalay ka, doktor, da jay. Kuyugin ta asawam. Tamapan kayo iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak. No iso ti pagpakonsultahan nyo. Anya? No kayat mo, kuyugin ka iti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na. Tadagayim ko akasta. Iti matlagayim ko, doktor, tinangiya si dagakken ko na. Iso nga ita, adan anak da. Ha?
Ngam numayat ka, kuyugan kaitan. Tapno mayam amukan. Tasikanton timakam mo amang ikuyog iti asawam amapanijay. Amagan, no di kanton makuyog. Tag subli akmeten ija abroad iti mabit. Amuam pa nga umuna no anya ti advice si Dr. Kenka. Samon to ikuyog ti asawam inton sumarono. Sige. Sumurotakan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguloy makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yan? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumuarak na lang. Nay, papanaham. Sa pulak dya sawak. Mapanak idya opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, adda text mo anak ka. Ha? Nanang, ni Ivy. Oh, anyat ko na na. Sweetheart, sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi eh. Itaman pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kathani mo tinawag mi kin Ivy. Simurotag itigayim ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka madanagan. Tagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kano ita. Nanang, adda kano iti lugar ti maysa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak. Kunaklanuan yan, tinapasama kiti asawam. Asino kano agayam na? Nanang, mabit lang ha, tariplayak. Damagag man. Di ka matanakan. Kateks ko da sawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud na. Wan, among ulbudak. Aklunak da ita. Ngam gapo matlakin ka da ita. Gapo, iti nagpaiduma apa nagayat ko ken ka. Pagmauliwak, gapo ken ka, Ivy. Si kalat sa tilinhaon ti puso kan panunot ko, Ivy. Saan? Di nakigal! Ivy. Naatap ko lang ta. Patsek, amayat na tumatla. Saan? Ti asawak ti patag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tardakan itinanak. Ivy, I love you. I love you to. Kunambal ta. Saan? Uray anyat mapaspasamak. Di kan to pulos maayat tata. Pangasim, itad mo kanyak ti cellphone ko. Umay ka parang kidney mo. Ibatan nila! Ha! Ingkadyan na! Sana rumbang tararamidin niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle! Ha! Ading, tulungan na. Kasya na kumahan. Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No diti mang pastrek kan ka dito isilet ko. Day talaang. Tulungan na ka makapanaw dito ay Ading. Pasensyakan manang. Ngamda ka sa ni uncle ko no aramidag ti kasta. Sa bali namin ni uncle ko no makaungat. Anya? Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akontraan ti kayat ng aramidan. Kayat ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko. Alam ko makin ni uncle mo.
Indulin na ti cellphone mo, manang. Ala, mangan kan, tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, ngam di ka mapatgan iti kastakid daw mo. Basta tulungan na nga Ruda. Tapno saan nga agbaligin ni uncle mo amang gundang way kanya. Uwan, manang. Agdali na ka na ang iti silig mo. Nag-reply at agos na sawak. Okay, Ahmad, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O naman ang text na. Wan gaya, sweetheart, nag-text sa kinibus ko yung opisina mi. Saan ako nag-report ijay. Nabanog ako nag-trabaho ijay ani. Kahit konti ginana. Nasara ka konti sapsapulak a klase ti panagbiag. O dyan nagituyan nga ibagpagadya sa kwak. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agdeksak tumaran no bigat. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y la nga agawid dita. Awag ka takos na sawak. Kasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Diyak manin makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Wano? Awan nga ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kailiw kong tasawak. Di namat malagipan tagawid. Anak ko. Nanang, ado dagiti tetex na kanyak. Adyak mauawatan. Adyak paigat mapagsusurutan dagiti mapampanunod ko. Awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Mabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga ano pakasakitak ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko. Nanang, diyak ka ba ilan ti may sina ito asawa? Diyak ka mo taramidag. Diyak ka mo, numapasamak ti kasta. Apaya kasta ti ibagbagaman ako. Nadlaw ko kadagiti na ode at text na kanya. Timam na yan nagiti-text na kanya. Sana kasi ti sigod. Anya? Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni aibigan niya. Anya tinagkurangak kinkwa na. Ana, urayom latan ti panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa tiyan ang maaramid ni Ivy tikas iti pampanunutam, anak ko. At ita, nayon kon ti cellphone ko. Agsasarunod dagiti text agsangpot ket. Text amin ni Ivy dagitoy. Umula iti amin, agyaman na kiti panagayat nga impaay mo kanyak Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayaten, gaputa addan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Diyos ko, hulak to ket. Gusto tinatap ko. Apay nga kastoy matindi magpagatasawa iti text na. Bueno, gagayam, di liwayan na denggan tituloy, wano pagibusan dahito nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Og sasaron ng dagiti text na agsangpat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na, ngamdi kan ay ayatan, gaputaadtan sa bali nga ay ayatek, kan maikatlo, agsinatan. Diyos ko, walang tukpay kahit usto ti atap ko. Apay nga kas tumatanti bagbaga ti asawa kiti text na. Apay! Kasla jakpat yan day tanga ibagbagam anak ko. Purno na. Oh, ato iti cellphone ko. Basahan nyo lagi ti text na kanyak. Nan. Nay. Apay akastamutan nagiti ibagbaga na iti text na Denver. Apay, nagapa kayo aya. Wano napasakit ang bat. Iso akasta. Awan na mo ka nagapahan, minarang. Gamamok ti rason no apay din akong kayat. Baugak na lang. Awan serbing asawa. Tadyak may pahay tikal kalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko, sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngumas na awak laang. Kasla di na maiturad ti mang panawkan ka. Nakaragragsak kayong agdandan na, nga uray awan anak yaw. Ngamkala at latan akas siya itinaramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikulas sa ilatan kan ka, anak ko. Agnangakan, tas subuan ka, my beloved asawa, Ivy. Ano na, asawa? Agnangakan. Kabalak ti mangan nga oray di naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga ron anak ta asubwak. Di sikan ni subwak may asawak. Saanan ang masapul kunakmat? Ayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat na lang, Ivy. Ti asawak day ayatak. Nga uri din na kamay payan ni talak. Lagi-lagi pa mo. Baog di asawam. Awan sirbi na nga asawa. Tati na kamat may payan, iti anak. Patgaklat ta ti asawak, tata. Os, nata. Apay, di ka mailiw ito, Bill. Naragsak, tiyandanak na. Ivy, laglagi pang data. Yan may isa, di na kan pagan anol jay baog nga asawam. Binati na nagitin titiksugin ko na. Namati asika tinag-text ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Kahit mo, tayo basak na iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko! Di mo maala na ito. Di kagdalang. Ukam lang ta ito a cellphone. Ivy, igamak lang.
Manawan dito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamunga nga rod, sweetheart. Kisman nga rod. Or itit ako laplaheng. Mabalin? Oh, anday tatidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Anay ko. Oh, no saan ka lang ay-ayat natin? Umangan na niya pa'y tinaramid ko ken ka. Ivy! Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumatauray kastoy tinagtungpalan ti relasyon ta ket aggayem talata. Anyan ti kastoy mabasbasak. Naglakat ti panangisinan kanyak. Tinalam mo. Kasano kasakit tinaramid na kanyak. Nadaman ng text na. Amangan iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sapay kumata sa anak akagura Denver. Aklonen ta kuma tinagtong palanta, pakawanen nak, sumapul kameten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko, Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. Luamom lang kumanok kasaan. Timpalak amo kanyak. Luamom lang kumanga, Ivy. Pawaram na, Ivy, iti silid mo na. Ibaon mo, tamapan iti silid ngayon tig ko pagtugan na. Nakainom kayo, Uncle. Ni Ivy, pawaram iti silid mo, kunak. Di na kayat ti rumor iti silid ko, Uncle. Pilita ma! Diyak kayat, Uncle. Anya, sukirin na kadimanan, Edna? Adda saritaan tayo. Ang mga nalipatan nyo daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yu sagidan na pulos. Ha? Lading ito, Uncle. Nga mapilitan ak nga gipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. No pagkaramidan nyo iti dakas ni Manang Ivy. Anya? Ha! Nalastog ka nagsasawid na. Ano't paglaslastog mo? Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa nyo kumamat. Babae akakaanakan nyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti panang ipupupuk yu kan kwa na. Maragsakan kayo kadi. Ha? Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yu pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. Oh. Kan may sa, ureagan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga mapay nga isupay laang dayatan nyo. Patsa ka mayat nagtumat lang na, Ivy. Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakil abag anak ko. Da kaya na makita dagita kawas na. Isoterumbang kadagita kat maidulin. Ha? Tanong malagip ng tunga umay alain dagita. Dahil talamang bit-bit teramidan na. Anak ko. Idulin tayo amin na nakagawahan na titibalay. Tsakon kaya ta makita. Tamay palagip lang ti kinagulib ng asawa. Denver, kaguram ka din ni Ivy. Orasin naman siguro ng asawa na na. Lukas dyan tinaramid na asawa na. Natural ang makarit na itigura.
Noong ay nakulaapan laang ti panunot na anak. Kat makaabiris tumat laang kat agsublikan ka. Tsaka mo, nana. Adda nga minatap ko. Amangan no anak laang ti kasapulan na itilalaki anang isukatan na kan ka. Nang, jakpat dyan na ita. Isuanan niya ti pakaragsakan. Makam mo nga rin ti biyag na. Amok, akabayatan ti paglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang, ti kastoy nagpanagak. Edna! Rumbar ka? Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumbar ka. Dapagatan ko kain ka. Ha? Sila ti mapan makikendra. Tarsa akong tagluto. Kuha, Uncle. Alan aggunay kan. At utilistahan lagi ti pagatan ko kain ka. At yung mo ti kwarta. Sige, Uncle. Edna, jaklaim pagaro. Agar aramat met gayam iti maiparit nga agas ni angkal mo. Uwan nga, Rod. Mamin ano nga anawagak, ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paak. Anya, Edna, pangasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Amangan no agbaligin ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam, tainton parbangon. Duhatan a pumanaw dito'y manang. Agpaiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtali na adak pala dito'y. Iso makam mo ditan. Agyaman na Edna. Agsubalit akto iti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan pala day ti panunutan manang? Kandi ka pa'y lagyam-yaman, tadita pa'y naipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta makaturog ni angkal. Satan to aglibas sa pumanaw. Mabait lang manang ha. Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni angkal. Nakalukat namin tiri daw iti silad na. Patsak adi na ta madlaw. Tatilangan silad na tinakalukat ti silaw na. Sige Edna. Nga mabait lang ha. Siripag mo talaga nakaturog ni angkal. Sige. Ha? Apekas dyan tilangan ni angkal ang nakaturog. Manang Ivy, mabait lang ha. Asit kak na angkal ko. Ha? Nakasalungay ngay ni angkal. Manang Ivy! Apay, Edna! Ni angkal, saan samutan nga agang angas? Anya? Natay samutan, manang! Angkal, anyan. Di mo pa nagbabaw yan dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitag mo kanya. Makipaglading itaklat ta iti ipupusay na. Agyaman manang. Jaknab naman nakas ti mapasamak ang kuwana. Adatag ko na abangungot ti gapuan ng ti papatay na. Edna. Kan adamit mang ibang baga sakit ka no iti puso. Ada ngamin sakit na iti puso manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na? Iso na lang tamaladingitan na kaputan na tayo adi man lang nakapagkidaw iti pamakawan ka nagiti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanankan ka. No saan agapukan ka ading ko. Nalapit. Nagbaligin ni Tata Edo anang gunod kanya. Awanan yaman naman ng kasi tinakunak. Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isungay naramid kumat nga ti rumbang para kan ka. Iti kasta,
mailisi kay ti pagkad. Ang yaman ang unay. Edna, lading itak. Ngamjak mo balintang payag ito'y. Pumanaw akon. Uwan manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masapol mo? Imay ka kadi. Tapno iparupa manen, ti panang pasakit mo kanyak. Di ka mapuna kita raramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilawlawagan ka. Awanin tinas ka na pagsaritaan tayo. Pinutod mon ti relasyon tasan kadi. Si ka mismo. Awanin magbagag-akas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam keti, dahito iti maipasigurado kan ka. No asino ang apimanaw iti danam. Siyaklat ta dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige, pastragan ka. Tapno alae mong dagiti kawas mo. Huh? Saan ko kasapulan tikas kang asawa? Balang kantis! Siyak ti mangipanagnak iti kinapudno manong Denver. Agpay sa timbaga ni Manang Ivy. Ha? Amo kakaguram ti ulitid ko ngam natayan, Manong. Ha? Wan, Denver. Ni Edna ti makapanagnak iti amin. Kitdakal ti utang ko anay baga na akam kini Edna. Tano di ka po kan ko na anang salsalaknip kanya. Nalapit. Nagbaligi ni Tat na Edo anang gundaway kanya. Ivy. Ivy. Tamok. Aglang-langoy ka ni tiragsak iti sidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si Kalaang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Oh, Ivy. Sorry. Sorry. Sige, panawan kayo pa'y Manong. Manang, inaklag pa angin ijirwar. Sige, Edna. Ivy. Magyang malag, talag subli nga madlangin. Ang kasano napasamak ti kastyayan ka. Dumngag ka. Ta isalaysay ko ti si Bubukal ano pasamak. Diyos ko, ang yamanak din ispalmot asawak. Oh, Ivy, mailiw ako na hingan ka. Ay-ayatan ka unay, Ivy. Ay-ayatan ka, Denver. Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin na biing amin ti panagkararag ko ini. Iso adinak binaybayan. Katsapay la kumata saanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saanan, Ivy? Gaputabantahin ka na naimbak. Oh, nakaragragsaka ka. Nasukatan itaglaplap sana naragsak ti saam alinak amta. Iti sumagmamano panawan. One Denver. Anyaman apan nubo kadumteng iti biyag tayo. Di tayo umibot iti Diyos ang namarswa ta isulaeng ti kabilgan nga intay pagkaptan. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Agawid ta ka din, Tatang? Madamdama anak ko. Tagda pa yung rayan ta. Paumay ka nun.
Itulod ta pa ije balayda. Ni ka di manan antihana ti urayan tayo, tatang. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balayda. Wan anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siyak lang, ti mangitulod kan kwa na. Ta kaasi mo Ramon! Oh, ang tatapad gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika, nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini, italav. Ayaw na niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, hana. Ang paano ipabigatan? Alaman laangan. O sige, agawit tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay, ha? Ta iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Agtugawak dito abay mo, ha? Kaya't kung amin nga agab-abay ta, bayat ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko, ha? Wala. Umay ka nga rodan, hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa. Di mo pilitan o di na kaya. Amang nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. Kwa nanang. Wala ni tatang. Nagadulang arudan tikinan na itay iti balayda na ana. Kasla mabisbisinan pa laang. Ala, ingkay tilsilad mo no di ka pa'y mangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawid. Ada ka di manandangar kilakin ka? Adang arod bakit? Amne, inutang naman ng tarkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti kunamkit di. Babae manen, tinangar kilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mat? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mon aramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmut nalipatan din takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga ada mangar kilaken kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo manan na nagawid. Kwa nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balay da nana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Ha? Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kentatang. Apay ngamin nga saan nga agsarsartin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Awan ti umno nga aramid mo! Abut-buto nga tunggal agapa dadag iti dadakkel. Awan ti aramid mo! Nanang! Gusto ko man! Ramon! Agpagpakaasi akin ka! Agbaliw ka kuman! Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa!
Maasi ka kuma iti anak ta. Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapat ta. Ay. Saan tamot nga agapakat? No idjamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. Sika matlat mga apakannya kat mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige. Bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi. Kunam ngagbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, nadamakitak a babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang. Inak agluganan. Magpanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. Ala, sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang ang nakatugaw iti taksi na. Tatang, agawid tayon. Nay, padagawad gaya man ako. O sige. Umega, tay palugan ka kin ni Rudy apada ka driver. Isundi mang itulod kan ka agawid. Agbiyahe akpay ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tamusan kami nga aga pa, okay? Tatang. Ano na? Okay kan. Mayan na kontemplete mga gawin. Agpaitulod kan kini Rudy. Apay ngayon sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Iso ngayon tapay mangan. Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay na, di ka di agbabain. Malasan ko. Ala, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Saan to itulod nga agawid no madamdama. Dan. Sige. Da kayo ti makamu, tata. O niya, nabusog ka di? Uwan tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka agyaman. Tapno libre kan tumanin, Meli. Nakababainan, tata. Di ka kadagbabain. Agam-am mo kami itamam. Iso nga awan tarong mga pagdalakap. Takasla anak kami tayo, Meli. Tata? Ewan gayam. Ito kwartam, Meli. Ne, apay ngay kandak iti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Laki Jane, awato mo, Meli. Tulong ko kan galeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, tayo itulot ka niya balayo. Balasan ko. Sa bali man na babae, tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw dayjay nga amam. Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Aklo naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti sukat ti asawa na. Talaga siguro akasjayan ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminon ti kasjay nga aramid na. Nanang? Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. Please, nanang. Saan kayo kumangagsina kan ni tatang? Diyak kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Anak ko. Isyak mo tiyag pakpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. Ipagpagapukken ka, anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Nukas ta. Adamanan pa pa na, Ramon. Wan, Mang Rudy.
At ay tulod ka, pasahero. Arkila anak. Iso si kaman pala ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa nama, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan mo. Tasya akong di makamamang itulog kong kuhanay di balayaw, pre. Mili, agbusog ka. Well, ibusin tamin in order ta, ha? Untata. Nabisinanak ang naggapoy di pagkadalan. Kasta, mangan kayo tayo. Tapno lumukmag ka, nagkutong ka. Diyak kaya't ti lumukmag, tata? May mahit-mahit lang no lumukmag ka masit, Mili. At ada pumintas ka man. Ay? Kasta ka di, tata? Well, awan gayam, ada ginatang ko arilo. Nakita kami nga warilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainin ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkadalan nyo. Isot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matapagbagay oh. Magustom ka di? Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da tarin lawan. Remembrance mo kanyak da tamili. Uwan, tata, kat agyaman akmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakong. Kan, kwartampay. Ha? Ikandak man na ni ti kwarta, tata? Well, tapno at dapakit manim. Di mo latan ni bagbaga kada tatang, kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam day tayo di makalawas. Ikan kanto man, no may alawas. Mele. Meli, apay anarabian ka man na simmangpet. Nagapuan man na ya. Kwa? Nagpractice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Awan na. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga, Rod. Apay akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami, kunak lang nga, Roden. Meli! Kasarsarita ka pa ilaang! Meli! Mga payakas jay mo dun, di pa nagsungsung ba't ti anak ko? Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanin serpik nga asawam, Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagtured ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruam kanya kaya, Mari. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin ti ramig ko. Kanamumad. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kidi. Sana ya. Awanin limod ko kin ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan? Grabe ka, Ramon. Basol ti kastangar aramidam. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklata ka din, bakit? Uray, tas ikamot lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isuksukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramidan. Ramon, kastoy ko kadilatan, aginggat inggana. Ti agsangsangit nga agpakpakaasikan ka.
Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaanak, saan galaplan? No saan lang nga gapo iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaas siya anak iti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarot ako nak, nga awaten laklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan Ramona. Ada nang ragila kanyak. Iso na rabyanak mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdantanakak. Ha? Apa ito anak da? San pa'y asim mangpet? Kat dis orasin ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastotar aramidam. Inawagang ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Nga agprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay. Sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpay so kanyak. Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalamundak? Sige, pagtalamundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Ne. Apa nagtangsit ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardeng kalangin nga agkatal. Wan! Talaga adyak kayatan ti ag-eskwela. Tamabain akon nga ag-eskwela. Ngamin! Masikug akon! Kanya? Masikog? Agdan lobyong? Wan tatang! Nabayagan na? Katiso akanayon na kamarabyan? Taiso ti kakuy-kuyog ko iti rabii? Anya? Ipagamitin opium. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ne, Rodi, nakaumay ka mo dito'y balay. Wanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawak. Anya? Anya? Awanan kay tibain, Rudy! Apa naramid mo takastuit anak ko? At dan asawam, ng ginundawayan ti anak ko? Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti ada asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti panagropropang nagpakita kada kami. Kalpasan ti naramid mo, Rudy! Pakawanan ako, ma. Diyak pagtalikod ng tisikog ni Meli. Agsila kayo! Talusan! Durugak dya asawam amang idarumken ka, Rudy. Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Anya? Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod da di na minsan nakalman. Anya? Tapay? Natiliwan nga agar-aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya? Apa man na makapagpasngayak. Agabrudak, nanang. Jakon kaya ti ag-eskwela. Isu nga, agabrudak langin, nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kong dagiti apu ko ta.
Apay ngagluluwa ka? Masya anak lang amin kan kamari. Kasta mo iti anak ta, kan ka na kita po ta. Ha? Basol ko, napay kasto din nagtungtungpalan ta anak ta. Nimiling anak ta, tinagdasalan, ti kinababayro, kiti kan labas. Mari. Ramon. Pakawalan ako mabakit. Labiris ko nagitibitot ko. May karik. Diya konsumyan tisikot nga ramid ko. Tadyak kaya't amay tulad na kita puko tayo tinapasaran tinana. Nagulunagit basi ka babae na kita puko ta. Ramon. Agyaman ak ta naka-Ameriskan. Ay ayatin ka. Iso ang mapakawan ka. Ken no saan ka ang mapakawan, edi pa'y dako maapinanawan ka. Agyaman ak, Mari. Kat tulungan ka amang patakil ka na kita puko ta. Tadakit nga ron ijabrod inata. Wen lakay. Kat ikararagan ta dya anak tayo dya abroad. Asapay da kuma, tanakarad ka da kanayon. Ken sapay da kuma, tasaanin na pasulisok. Tapno saanin na maulit tinapasamak ken kuana. Well, ken ikararag ta, asapay la kuma. Tabakasarak matan iti lalaki, amangayat ken kuana itinapudno. Ket may bilang lang to kas pudnong anak. Nagita po ko ta, Mari. Abay, awanan planom ang makiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatin ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsaka kun. Taaddan duwa nga anak ko tatang. Kunakit dinod na amumiya abroad anobyo. Adwa ti agar-aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad intun umaya bulan tatang. Oo na ko. Kat pagawanan na ko ma. Nga po iti matingaramit ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakitak tinam. Nga po iti panagbababahay. Ay na, lipatin yun dayjay tatang. Tinapatag, nagbalbaliw kayon. Kat pakawanan da ko maamo tatang. Ngamin, nagbali na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalun at ken naragsak tayo akkanayon. Ijam ti agarami diti saan na nasayaat, tanarigat ti mabalsan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Biyag ti tao. Makakigigtot mo dyan, naktabakad. Kulaat mo't latan ang nagisangpot iti babae dito'y balay. Wen nga rod lakay, nalabit, makantyawanen kadagiti kakasinsin na. Kanayon da ngamin nga ibaga malakayanen abaro. Wen siguro Kit napananan nga. Impasyar na tinobya na kadagiti kakasinsin na. Mapannakanuyam mo kadakwada. Mapala siguro ipasikat dyan nobya na. Tanay,
Kasla nakagjak pa mo. Nagpintas di kayan ayat na bag. Bayam latan Katno ko na ang mga sawan, adakan kwa na daytan lakay. Sapay ko matamaanusam ti panagbiag mi dito'y lugar mi balasang ko. Nalpasan ti kasaryo kin ni Robert nga anak ko. Isuad ito yun balay mi ti pagnaudan nyo. Uwan nanang, di kay madanagan. Nairwama kitirikat. Pasensya kan tanay, manalon laeng ti anak ko. Ngam di ka madanagan, taagtagi balay ka laeng. Di ka mapan ijay talon tapno saan ka ang umisip. Ala, okay lang ang kanyak nanang. Kaya't ko atulungan ti asawa. Ay nasaanen balasang ko. Kaduan naklaangan dito'y balay. Sigurado adi na kamutla palubusan ge anak ko nga agtrabaho iti daga. No kasta, masikugan ti asawa manakaw. Wala nang. Kagap-gapo mi di health center. Nasurukan ang makabulan ti sikog ta asawa. Kasta aya, ay nikat mayat tanagsikog adagos. Wan nga rodanang. Adlanton apo kuyo kanyak. Nasaya at matno kasta anak ko. Robert! Robert, tumay ka man! Robert! Mapan kan iti ayan di asawam. Ano samno kasta nga agpambar. Tagagangay ti aginaw ti kasta. Uwan na. Kabagais, adan ni Robert. Awan, napan ijay talon. Apay aya kabagis. Ay, ada ko maibagakan kwa na. Ada nga minapaplayan di ka anakam para abroad. Katagkurang dapay iti kadwa. Ang mga no kayat ka anak mo. Anya, ay kasaritam to ngam numalumpay asumangpet. Awan di manugang mo aya. At dada di tasilid ta. Inakmampay nga rod kita, anta anak na sa akto agawid. Tagsubli akto manan numalam kabagays. Saan kan nga agabroad, Robert? Panawan da kami kadi iti anak ta. Awan kadwami dito Dananang kantatang ti kadwayo kini baby dito balay mahal. Saan da kayo abay-bay ang dananang? Saan ka din, nanang? Wen, adda kami mataakabalay mo balasang ko. Saan da kami kumapanawan? Ala anak ko, di mo ipilit ti umadayon no saan akayat ti asawam. Maikawalakit di iti ipapanaw mo. Bakit? Saan ta ama kaurnong no jak agabron? Amamat ama kitaltalong kami lang. Barang napintas tigasat ko yabron. Kat makaurnong tayo ti pagbalay ta. Kan pagadal to ti anak ta. Kasla jak kabaglan na mayadayo ka kanyak, mahal. Kabaglam day ta, mahal. Kastala iti damo. Ngampatsik ama irwam kantungot lang. Gundawayak da ito yung oportunidad. Tadamang tulong kanyak. Orasyak, nasakit mo't para kanyak ti maisina kada kayo itanak ta. Ngam kayat ko ngamin nga ipaayan iti napintas ang masakbayan ti anak ta. Bakit? Nanang, agawid kami pa'y kani baby iji lugar mi. Inakipasyar ti anak ko iji balay. Ha, ay katuan balasang ko. Kaano ti subliyo? Jak pa'y amo, nanang. Sige nga, Rod. Tainak tumang puros, itiyawid mo anak nateng kan prutas. Hello, nanang. Awan ka di pa dagita, gina? Awan da pa'y nga, Rod, anak ko. Jak nga bin makontak ti cellphone da asawa. Jak makasarita. Naku na nagayam, anakapsot ka no ti signal ti cellphone ijay lugar da. Isumot lagayam Ang mga no paawi din dagijay. Di ka madanagan, tano makasangpot dan. Awagan kanto adagos, anak ko. Nagyaman nak, nanang. Hello, balasang ko. Naimbag awagan ka. Hello, nanang. Apeng imawag kayo. Inyag ko ngamin ti cellphone dito ayan ti signal. Damagak la kumano kaano nga agawid kayo, balasang ko. Do abulan mo tin adi kay nagawid dito Kailiw da kayon iti apo ko, may. Kwa, di na kami matpalubusan nga agawid.
Masakit nga minti amak nanang. Kadwa ka no ni nanang ang mga sikasukan ko na. Kasta ka de. Ay, kaano kayo nga ta makaawid nga, balasang ko? Into no may alawas siguro, nanang. Sige, urayan da kayo balasang ko. Agawid kayo no agimbag ni abalayan, wan. Wan, nanang. Sige nga, Rodan. Bye. Ay, asino jay kinasarita mo ti silfong? Jay manugang talakay. Damdamagak no kaano nga agawid da. Inton umay alawas ka no. Ngam saan pa'y asigurado. May kawa siguro Awang mga minon di anak ta. Nalabig. Mabae nga agna dito at di nakadwa ti anak ta. Hello, nakong! Hello, nanang. Nawaga kong dasawa. Kat, anyat ko na nangay. Saan da pa mag-aawin? Ta agkasar ka nung ti kasinsin na. Ha? No kasta, saan na masakit ti lalaki akatugangam? Saan, nanang? Nasa lunat ni tatang. Anya? O sige, nanang. Tada pa ramidag. Umawag ak tumanin no madamdama. Bye. Bye, anak ko. Ne, apay ngay akas jay. Saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Nalin arason ti saan da panagawid dito'y balay. Naglawag mo't di imbaga na kanyak, amasakit ti amana. Bakit? Limukmag mo ti manugang ta naggapo di lugar da. Wan nga ron. Magura ka. Malagip ko idiinsikog na ti apo ko da. Kasjay ti kalukmag na ide san aya. Ha? Nanang, ibatik ni baby, ada papanak. Ha? Papanam. Kung gumatang akiti diaper kan gatas na. Mabait ka laeng, mga nuagsangit ni baby, anak. Wen, tatang. O sige, mapanakon. Bakit? Naango mo. Nagbanglo arimwar. Yung kadigdigos na. Nagpapintas ito ustaw. Nagkiting pa ijabado na bakal. Tilamadmadlaw mo alaklakayan. Mas dawak lang kami na. No kaano anaganak. Sa kasjay ti istanti pa nagbarbado na. Rumwar aming anakalamang itibagi na. Ay na, sumanangit ka pukutan bakal. Ay nawon nga rod lakay, sa pulin na ti inana. Awan mo nga milon di manugang ka. Inawaga mo na ya. Ay na, itay pa'y ngaw-awagak, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Idikwan, naidip mo ti silpon na. Anya, ay una yan. Uray ko manuag tiksmag. Ay sublatan nakman amang isala iti apo ko talakay. Naktangan akon amang isalsala kun ko ana. Malalala. Iyag mo, ti apo ko Nanang, agawid ak pa'y di lugar mi. Ha? Ikuyog mo ni baby? Saan, nanang? Agbati pa'y laang. Ha? Agsubli ka adagaws? Wan, nanang. Ang makitan to. Basta umawag ak to no kasano. Hello, balasang ko. Siya kung tinang sungbat dito cellphone ni nanang yaw. Patpaturugan na ni bebe. Okay lang, tatang. Ibagakla ko maadyak pala makaawid. Masakit man ng ti amak. Awan mga sikasukan ko ana. Kasta aya. Ay, kuwan O sige nga rin, tatang. Bye. Bye. Ay na, auntie. Saan ang pudno ang nagawid di manugang yung ijay lugar na? Ha? Anyat kayat mo asawan, Mila. Katno ka na yun ko ang makita ijay ilim eh. Di nak namin am-am mo di manugang yung, auntie. Ngam siya, am-am mo. Mabiit na ang taipakitak tiladawan na iti cellphone ko. Inalaak ida itiladawan kat. Oh,
Dahito man ni, kitain nyo. Ha? Huwag ngagpaiso. Aguray ka. Masikog ka di. Wanan ni. Adda ka kibkibin na alalaki. Wanan ni. Kabit na lakit di dayta. Ha? Kanayon ko ida makita ijay ilimi nga agkuyog. Kat iso nga imayak, taumay ko ipakita daytoy kada kayo. Apay ngay akas jay ter aramidan ti manugang may. Hello anak ko. Hello, nanang. Pangkasiyo. Pagawitan yun, tasawak din na balay. Kasi matanak mo. Kasano apagawitan me, kat adamat nga ruden sa bali akadenden na anak ko. Sukunan yun, tasawak, nanang. Pangkasiyo ko man. Sige. Basta ijam kumamot nga ruden ti aginom iti arak dita, Wala, basta sukunan nyo, tasawak. Pagawitan nyo, nanang. Diyan kami makontak ti cellphone na. Sige, anak ko. Ha? Apay nga da kayo dito'y, nanang? O may da kasukunan balasang ko. Pangasim, agawid tayon ije balay. Oo, kita to'y anak mo. Kailiw na kan. Sorry, nanang. Diya ko nagawin. Adan anak mi ka ni Jimmy. Iso na iti umba kita. Ha? Kasano nga rudan to'y anak mo? Da kayon ti makaamukan ko na, nanang. Uray tadamatan anak mi ka ni Jimmy. Diyak matan ay ayatan ti anak yo. Iso nga gawid kayon. Kat jakon agsubli ije balayo. Anya? Inayat ka, itinapulno. Nga mapay nga inarawid mo di kastoy kanya. Anak, agin inom ka manen. Manipod si mangpat ka manipod abroad. Kastalatan ter aramido man ako. Nailangan sa mo. Awangas na lang. Tapos ba may liliwag ko di sakit tinagam ko. Nagsakit. Tinaramid asawa ka niya. Nagsakit na lang. Ala, aklunum kumanti amin, anak ko. Awanin ti maaramidan ka. Jak maklo na lang. Jak kabaylan. Ay, takta asawa. Nababoy ang pinanawan na ka. Apay, nanak nga. Mangan ka, nanak ko. Nagkutungkan. Tadi kamat mangmanganan. Aun ganas ko mga nanak. Tinasayaat. Subuan kawan. Ala, agnganga ka, anak ko. Saan amabalin adi ka mangan? Tamaapektaran ti salunat mo. Anak. Agnganga ka, anak ko. Saan kumaanatang kanti ulong? Tauray anyat mapaspasamak. Jak ipalubos ang mabisinan ka. Tadyak kayat ngagsakit ka. Panunutom ko mati anak mo. Kasapulan na ka ti anak mo. Isu nga isublim ti sigod a kinaganay kay mo anak ko. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Jay balang kantis nga asawam, wano ti anak mo. Ha? Patib kerem ti pakinakam mo anak ko. Di ka kumapailuyos iti ladingit a marikriknam. Adda si ti Diyos anak ko. Isu ti pagkaptam,
Tapno agbalin ka anatibker amang saranget kadagiti panubo. Adumteng iti biyag mo. Daddy, sakti kalaingan ni Jay classroom mi. Ha? Talaga, anak ko? Wan, Daddy. Wow! Kablahong ka nga ron, anak ko. Ay na, naglaingan to, anak ko. Kismar. Daddy. O sige, agpasyar tayong to kadalologan, Lola. Tayon to ag-swimming, anak. Yes! Makalanguyak manan. Ngam, saan tayo kadi akadwa ni Mami? Makumikom ti naman ako. Ado, ta si kasuan na. Ay, naminsan laang ngamin anakitak ni Mami. Ala, sana bali, anak. Taintan to pasyaran, ijabalay na. Ay na, nagadutin nyo korda medal mo, apo. Well, Lola. Ay na, congratulations, apo. Naglaing ka. Thank you, Lola. Nangang, agawit tayo. Sige, anak ko. Kablaawan ka, anak ko. Ha? Anak ko, ay nadakkel ka na. Katpun no gayam tinaidanon kanya kanalaing ka diti pagadalan niyo. Mami. Pakawanan na kumaanak ko. Ado tinagkurangakan ka. Robert, sorry. Pakawanan na kuma. Kinapuno na. Nabayagan na pinanawan na kami ni Jimmy kadagiti upat nga anak mi. Anya? Amok nga wanan pasit ko di tapusom. Ngam kayat ko lata nga ibagada ito eh. Ornosan ta kumanti amin kadata. Agsinublyan ta kumapara iti anak ta. Tinasayat. Sana dito ti pagsaritaan ta. Agsarita tanto dudwata, Nalin. Lading itak, Nalin. Ngam, awanan panagayat kugan ka. Ha? Amom no kasano, ngay nayat kay di, Nalin. Awan amo ka nagbasulak. Dilang amo ka nagkurangak kan kay di. Kat ti presensyak. Uwan. Sikat tinakarik na kiti nagpayduma panagayat. Nakasingsingpat kan nakadungdung mo kaunay kanya kiti. Uwan, Nalin. Ngam sinayang mo dahi ta panagayat. Ha? Mapakawan ka. Ngam lading itak. Jakon may sublit isigod na panagayat ko kan ka. Awan ka din. Nagbati nga uray basit. Awanin, Nalin. Isa pasensya ka lakuman. Ibilang talangin ti tunggal maysa kasagayam. Para iti anak ta. Nalaka ti mamakawan iti nakabasol kan ka. Ngam narigat ngay subli ti sigod a panagtalek, ta nagpiglaten ti sugat nga impalakam na. Bueno gagayam, ditan ti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag ti tao. Ara, sabong, parakin ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Ne, sana nga. Jak kasapulan day taas sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day taas sabong. Kababain ti kastangar aramidem, Ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang.
Imposible adi agpungtot iti kas di klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam iti nasayaat. Sana kas tabas-bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabayin kay ti kas aramid mo. Oh, di si kan ti makiasawa kan kuana no kayat mo manang Melita. Ha? Huston, ikateman ti kas nga ukalim. Natangsit ka asumungsungbat, Ara. Saan anasaya at ti kas nga ukalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit sila unay day di nga agtataho. Di adala, nga may sila nga agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta iti taho ala ko na, Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yab no kayat mo. Yak! Makabakbak kwanak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglaklako, kadiri, yak. No di mo kayat saan lang. Di kan sumanao di ta, Ara. Anya ka kadi? Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin di jay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngamin palubusan ti uliteg ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak nang aggapo ija abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Melita. Ah, kasta ka di? Ay, well, ada ka din ni ading mo? Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matla rumwarday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitid mo tumalaking kuhanan da ito, Melita. Oh. Me, nabalkot mata regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan si kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Melita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Amang ano italang da jay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapoy ti aramidan ni Ara. Pasensya amla ko man ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman kinkwa na ngay ayataklat ta. Nga uray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga imbul lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di aginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti dayta no kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Ha! Di mo man sang kaulit nga ibaga dayta, manang Melita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya kumaaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Melita ang kasarsarita na. Ara, amom. Dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro. Nagagut. Ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin day tak alalaki. Nagadong arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti arman na. Taypada na kuma-vendor laang saan kat asyak ang nakaturpos iti koleyo. Nalabas day ta aki naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno ang nakadal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtake tumanan iti board exam. Patyak ang makapasaak ton nanang. Ala, sumrak ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ang tisilad nga ababanga. Okay lang. Sa anak mat anarti, Ara. No kasta. Agmay-may saka lang dito'y dagos mo. Wen mani?
Kasta ka di. Ara, I love you. Ara. Ani, amangan no mailawan ta. Anya ko ma. Ikasar ka man. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Manny. I love you. Andak mo nin, Ara. Ay na, namiss ka unay, Manny. May saal daw la saan ta nagkita. Kailiw ka una yan. Isungarod niya yung mayak. Damo akailiw na una yan. Alang, irikap mo dahagos diri daw. Tamangan mo da makakita ka data. Anya kumanod da makakita ka data. Agpada tamat a single. Kwa. Amo matang lagi tayong tao. Nalaing da agjesmis no da makita ta. Tsak kaya ta sismisan da ta, Ara. Maturog ka ka dito dagos ko ita. Saan? Tada peramida ka di balay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayo doon nagasawatan. Saan tantong agsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matket di Amom, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Kan, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarkaro pa kanya, Kara. Ngamin, kasyan ka tinagbalin ang nobyak. Di nakto nga tayo sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso ajak marami ti bagbagam. Sungbata mo na, Manny, please. Apay nga ta, di na sungbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo ten. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan na ngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Di nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito yung terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Yaman nak Manny. Kunak lang linipot na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimta nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kadua ni Mama ang mga sikaso ka lagi ti sa ilim eh. Intong maminsan pala bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulangin, okay? Amom nga ti pang surutam kanya. Nalakalaing day Tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak na address mo, ha? Tamapanak tulong makaawid dagiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to, ha? Well, Nara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi, ha? Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko, kanti kapsat ko. Nukas na. Kanayon lata dito'y balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na ataho. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko na, siyak tigagara na. Ngamalas na, taadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At danobyo. Wala nang, padak matla professional. Anya?
O sige nanang, tain nakagload. At daawagak. Ha? Sika? Apay, anyat gagaram? Kwa. Agpasyarak kumaara. Sorry, nga makiasawa akon iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti salas, Ara. Adda na pataga pagsaritaan mi. Ara, hanyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak nanang. Agduan ambulan tin inawag. Anya, masikog ka? Nakaalaam iti sikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak nanang. Namamok ijay syudad. Kat, ayan na nga rudan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko, awan sungpat na. Anya, kat kasano nga rod itaan, mapantay jay syudad, tainta sa pulan ti bagbagam anopium. Kuan anang, diyak ka muna sa din ijay syudad ti balay da. Diyak pa'y katamo no balay da, wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasano nga rod daytan, anak ko. Ne, at dan sa Jacobsat mo nagkapoy jay ili. Ha? Kadwa naman ni Loreto ang dimtang nanang. Nagkapunta nga ta. Kan, apay anag kuyog da. Nanang, aday pudno mi ka ni Loreto. Loreto, si kanti mangibag ka. Nana, agayan ayat kamin ka ni Melita. Ha? Uwan, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimad mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ha? Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan kanupay ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagraduar, isuntun ti pa nagkasarmi. Ha? No kasta, nagadal ka iti kolehiyo, barok. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, ta nagsakit ti inak. Iso ang nagurnungak iti pagtuloy ko nga agadal. May salaang mitkit di asimestren, Kat apaman ang makagraduarak, ikasar kuntun tanak yo, Nana. Nakapasngay kan ara. Nga maging gayta. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom ngamin manang. Di na lamay sa paran ti may sangal daw apa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. May tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la mga rod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Melita, honey. Sikat ni may isang inspirasyon ko. Isa nakaturpusak. Ay ayaten ka. Ay ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka ba alam dayta? Makapasakan to, honey.
Apay ngagsangsangit ka, Ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, jak manin nakapasa iti board exam. Anya, Awanin tinamnama. Maudin da ya ang chance ko nga exam para iti board. Ngamjak matlat na naipasa. Kasano pa itan, nanang. Anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasat. Sana bale, ta makasapol kan tupay mat siguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apang sangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak amo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang. Ala, agrobot ka. Tainta sa pulen tinopium. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayo yang mikin ni Manny, nanang. Ngamjak ka mo na sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, Kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, Kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda kadimot atraso ni Mani kada kayo, Kabsat. Ay ikwa. Adal ako man napatang nga ibagami kan kwa na, Kabsat. Ay na, Kabsat. Nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat. Kanaglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Anya. Kasta aya. Ay sige, Kabsat. Agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan. Una yun, agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo, ayamat! Di mo mat kayat tagatas! Ay! Tugtong-tutun na katalagan! Di mong tantanak mo. Awan ang muday ta, Ara. Kasano? Nakamangmangit! Di namat nga rod kayat tagatas! Nabanog ako na mga salsalakan ko, ana! Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Umay kan, baby. Gusto naman. Di si Mardengan ng sangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre, makitut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, Ara. Pasensya kayon, manang. Aborido ak ngamin. Awanan paggatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan ba't ni ama namang suporta ko maganwan. Noon nyaman ti kasapulam, ibagam kada kami kaninanang. Si dadaan kami matamang tulungan ka. Mabainak, manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasawak iti kalabas. Mababainak kunay ka na kayo. Nangrunakin ni Loreto Anobio. Ay na, lipato mong tinapalabas. Awan mo ti sabali amang tulong kan kano saan ada kami akapamilyam. Kanuan gayam, agkasar kaming kan ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka, manang. Ngamin, nasingpot ni Loreto pakiasawaam. Kat itapay lang. Kablaawan kan, manang Milita. Agyamanak, ading ko. Di ka agsao iti patapos, ken di ka mang tagibasit iti padam a tao, tadi maamon anya ti mapasamak iti masakbayan. Bueno, gagayam, di taan tinakibusan, di pakasaritaan, dito idarama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring,
Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Aday ta, nakabalsig ako niti pagsungurod mi. Isarag ko to na malam, tapag isunto ama magaandag iti binalsig ko akayo. Nabanugak ang nagbalsig mabisinak pa yan. Di ka agtugaw, Dundon. Ha? At damat gaya man ni Uncle. Inkay kay Talhanaw. Inkay tuloy kay Aradwag. Tanay, makaturturo ka kagar aradaw. Uwan, Uncle. Madamdama basit. Tama nga nagbiit. Diyak pa'y ngamin namigat, Uncle. Agdaya nangan katatayaw, kawamay. Uncle? Ikagarado ko na! Anay ko, Uncle? Dahil ta kinaginad mo ngamin kay, ti pakataptapisan. Mala, agunay kaan! Uwan, Uncle. Mabisinak ka talagan. Awanan pigsak nga agarado. Tadyak pa'y ngamin namigat. At dagayang bunga ti bayaba si Jay. Inakman kit di agpuros. Ta iso ti kanak. Ituloy kon to numadamdama ti agarado. Nabsugak iti bayabas. Inak ituloy yun tay araradwag. Oh, Dondon. Unay maday tapandangan mo. Ipusam sa mo namin ngayon na puwi kan si Daunay. Iba tiyamad niyang kalmo atasan payanangan. Uwan, ante. Pasensya kayon, nabisinanak ngamin, ante. Sa anak ka namigat. Gan, basit latikinan ko ideal daw. Agtip-tipid tayo iti bagas, Dondon, ha? Gawat ita. Iso basitam lang ti kanam. Nawatam. Uwan, ante. Masasindaak, aging ka ang makaturugan. Oo, Uncle. Lalaingam ti mang masahe kanyak. Tano di ka manan makaraman kanyak, ha? Dundon. Oo, Uncle. Atay ta. Adun tinaburas ko abayabas. Isabuk kundi to'y kamisetak. Masapo na mapsugak. Tapno adda pigsak nga agparaspas. Nagsapa kami ngamin arumrumar ije balay. Agkapi kami laang. Saan kami amangan itiin na po'y. Iso ang makapabisin. Naloom amin da gito'y. Iso manan ti pamigatak. Mangibati ak iti merienda at numadamdam. Dundon! Ayan mo! Napanabaw! Ni Uncle. Napanakaya! Kwa? Napanak nagbayabas bit, Uncle? Dahil takit bayabas ti una umawn, manaktak dahi ka abayabas. Hiyag mo na kita abayabas, ala. Apay nga imbel lang yung matan ti binuras ko abayabas, Ala, Uncle. hindi ka ituloy ang ti aramitan. Darasal! Anya matan ni Uncle. Nasampit mo tayo dito yung abayabas. Nahibas. Pinidot na dagiti imbel lang na abayabas. Kan kananan. Ay, una yan ni Uncle. Inka makikumboy Dundon. Tasya akong tibang ituloy iti aramidam iti uma. Ha? Anya ti kumbuyag, Uncle? Nagburas ni Maricarda iti pipino na. Inka makikumboy nga agbunag ta ipanyo iti waiting shed iti kalsada. Ha? Ay, sige. Kayat ko, Uncle. Mano ka nga iti kumboy? Di mo damagan numanaw. Basta inka makikumboy Dundon. Gusto mo lang dagitintid ko akong buyaw. Sige, mabalin yaw ti agaway. Kat agyaman ak unay kada kayaw babaraos. Dun daw. Napanan dagiti kakadwang. Di kakadipe agaway baraw. Ay, kwa. Di yu pa'y inted ti kumboy ko, nana. Nay. Apay, saan nga imbaga ni Uncle Muking kaaya baraw? Ada nga min utang na kanyak, kat inkarom ti utang na.
Babaan ti panagkumbuy mo. Ay, kasta? Ay, hindi namat imbaga, nana. Ay, naglokon day jing uncle mo. Apay ngay adi na imbagaking ka. Adtoy baraw. Alaam day toy. Tapno adang magkwartam. Ay, saan na, nana? Kababain. Alaki din, awato mo. Aywan, no kaya mo, kuyugan na nga agpailay. Tay nakila ko dagit pipino. Ha? Ay, kaano, nana? Intun parbangon. Umay ka? Ay, sige, nana. Kayat ko. Ngamnay, agpakada ka pa'y kada angkel kin antim no palubusan da kawin no saan dundon. Anyat ko mijay ilay, mapankalag bulbulak bulichay. Palubusa mo lakay, ta sigurado nga ikan ni Karday titangdan na amang kuyog kang kuana. Ha? Apay, anyat imbagana. Tangdanan na ka doon. Iyak mo, angkal. Sige. Sumurot ka. Ngem ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tanay, adupay ko mati aramida mijay talaw. Mabainak mo't amang ibaga, angkal. Bayam, tasya ti bang ibaga. Apay no ibati munto'y barito akadwam, manang Karda. Ay kaya nalaki di ka ba guys? Mayat ka aya dundon. Kwa? Awan kadkadwak dito'y balay. Naimbag lang adda ibabaon kuno kwa. Tangdanan ka man. Amangan no saan na kayat da angkal ko, nana? Ibagak to kini angkel mo. Siyak ti makaam mo amang ipalawag king ko na. Ay, sige, nana. Isuda mo't lang amin di pampanunutag. Tano siya klaan, kayat ko Tanarigat ti trabaho ijay lugar tayo, nana. Sige, kasaritak to daan ti ken angkel mo. Di kan agawid, tapno saan ka amabannog nga agbiyahe. Ngam no saan da kayat, umay kanto mo lasukunan, wan. Ay, uwen, nana Karda. Imawag ni manang ko Karda, dondon. Ha? Anyat imbaga na, nana. Palubusan da ka di dangkel kan antingag na editi balayo? Wan, dondon. Imanugot da ka no. Kasta ka di? Nasayaat nga rod, nana. Agyamanak, no kayat mo ti agna editi balay ko, dondon. Adda tay sigod akad kadwak. Ngam nagawidan, tabakat mat ngaminan apada. Kasta ka di? Kayat kun dito'y anana. Ta nagrigat ti trabaho ijay lugar mi. Nagrigat lang arodan ti trabaho. Mabisbisin anak pa'y nana. Narigat ngamin ti biyag mi. Apay, ayan dagiti dadakkel mo, dondon. Adada ijay lugar mi, nana. Ado kami nga kakabsat. Iso nga impaampundak kadaan ti kan anggal ko. Kasta gayam. Uwan, nana. Ngam na uyong daan ti kan angkal kanyak. Basit la akam malik. Bugkawan dak adagos. Kan pasaray kabilan dak pay Iso akayat konti pumanaw ijay. Ay, kaasi kamat nga rod, Barok. Nakalpas ka din iti high school? Uwan, nana. Kagrad-graduar ko di bakasyon mi. Impilit ko tinag-eskwela. Saan ko maakayat da angkal kan ante? Iso asyak tinakakaamuan nagdisdis kitar iti balon ko idi ija iskwelaan. Kasta Anyan, nakasingsingpet kagayang Barok. Kayat mo ti agtuloy nga ag-eskwela? Ha? Ay, uwan ko maanana. Ngam agornungak pay. Sige, siyak ti makaamo iti panagadal mo. Pagtuluyin ka nga ag-eskwela, dondon. Ha? Agpaiso, nana? Nakababain man. Agyamanak no pagtuluyin dak nga agadal, nana. Ha? Angkal, ada kayo man? Wen, si Murta kini marikada. Umay ko alayan ti sweldom. Ayan ti sweldom, dondon. Ha? Ko angkal, sa anak nga agsusweldo, tapagad-adalan nak ni Nana Juana. Tikabsat ni Nana Karda. Anya! Imposible! Adi ka agsusweldo! Saan talaga, angkal? Apay, anyat problema, kabsat? Ay ko
Kaanakak ni Dondon, madam. Puno aya, asaan niyo asusurduan? Ha? Kwa, adda saritaan mi kapsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Saan ko aswelduan? Ngam pagtuluyak nga agiskwela. Ne, apay ngay? Awan saritaan mi kin ni Mari Kardakas ta. Eso pinalubosak ni Dondon nga agna dito'y balay mao. Tatiamok, katsulduam. Ay ngam saan mo kayam? Kabsat, saan apan nakibiyang? Ngam saan anasaya at aramidan nyo? Pagtrabahon nyo ni Dondon, kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Nukas tamat laang, iyawid ka, ti kaanakak. Ha? Sige, awan problema kanya. Palubosak ni Dondon, no lakit di takayat na. Ngam no di na kayat, di yo kumapilitan, kabsat. Isarak ada gusto'y silit ko. Ilak ko, tapos saan da manukatan. Nangag ko ti saritaan da na nawanakan angkal ko. Jak lakit di kaya ti agawid. Uray anyat aramidan ni angkal ko. Jak sumurot kan ko ana. Agpupukak dito'y silit ko. Dondon! Dondon! Lukatam da ito'y kunat! Lukatam! Saan ko manatangkad ti ulo? Maysa! Di nakpagpungtutan! Itay tapay amang tuk-tuk-tuk iti silid ni Dondon, ngam di naluktan. Panagkunak, talaga adi na kaya ti sumurot kan kakapsat. Oh, talaga pagpungpungtutan nak da itatong daon. Oh, ato iti pakitsenda kan pagpletem kapsat. Agawid kan. Tadi mo mabalin apilitan ti kaanakam nga agawid, no talaga di na kayat. Agyamanak, madam. Umdas ka di day tapakitsenda kan pagpletem. Uwan, madam. Sobra pa ya. Anyat planong ita, tanakalpaskan iti panagadal mo, Dondon. Agsapulak adagos iti pagtrabahwak, nanawana. Aginana ka pa'y agrelax ka, Dondon. Numabalin, diyak kayat nga damasayang nga oras ko. Diyak kayat ti mabakante, nana. Kayat ko ti agsubad iti kinaimbagyo kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Dondon. Kat sa anak nga gururay iti bayad ti anyaman anaaramidak iti padak at tao. Nagsayaat kayo unay kanyak, nana. Gaputan na sayaat kamat kanyak. Kat gapu iti daita, imbilang kan nga anak ko. Kasta agmat kada kayo, nanawana. Imbilang kayon kaspudpudno nga inak. Tada kayo tinakariknaak iti pudno apam mateg ti maysa nga ina. Agyaman unay kada kayo. Nasaya at na nakapasyar kayo, nana. Nabayagan na di kayo imay dito, ya. Ay na, wain tanay makumekumak. Madungamen ti trabaho di lugar tayo Dondon. Kasta ka di? Nasa uni ading wana nga agbakasyon kayo kano di lugar tayo. Uwan, nana. Takailiw ko mata na makita da uncle kan auntie. Nakasampet tayo umalaangay. Ala, bumaba tayo dito ilugan. Manon atawan na sa anak ka nagaw-awid dito eh. Pimintas mat gaya man ti kalsada dito eh, nanakarda. Saan la kalsada pati babalay dagiti lumugar, pimintas pa yan. Uwan nga rod, nana. Ni, tay samat labalay da angkel kon ti saan anabaliwan. Ay wala. Isudala na babatin Dondon. Takasanaw, artek mait di ulitig mo. Ala, dumagas tayon di tabalay da angkel kan antim, Dondon. Sa tayo ito agawid, ijay balay da kabagis ko, numadamdama. Kumusta kayo, auntie? Ay na, Dondon, si kakadinaytan. Ay na, nagtar ka mo tan balong, kadlimok magka, pimudaw ka pa'y.
Agyaman na kanti. Kadwag na nakardakan na nawa na, anti. Ay, nalala. Sumrak kayo, kakabsat. Umay kayo. Agyaman kami, Maray. Agyaman kami, kapsat. Ni Uncle nga yan, te. Nakaigdan ni Uncle. Wan, ay nabayagan na naidalit niya ang kalmo. Sana na makasao. Sana na makakunail. Naatake nga miniti high blood na kong. Anya? Kanoray siya. Anda sakit ko barok. Kat nagadutin resita ti doktor nga aga sa tumarag. Ngamjak nagtumtumartawan pagkatang ko iti agas ko. Anya? Ala, Uncle, di kayo nagsangit. Amo ka kasta unay aragsak na nakakita kan ka. Iso makasangit. Kan amok agbababawi day ta. Gapo iti kinaulpit na kan ka idi ka anakan. Auntie. Pagkawanan na kami kumadon doon. Noong nagbalin kami naulpit kan ka iti kalabas. Sorry ka anakan. Ala, di kayo nagsangit. Taamangan no makapadakas kada kayo ti kasta. Kandi kayo madanagan. Ta saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat taamang tulong kada kayo, auntie. Jak malapdan ti maging sangit. Ngamin. Kaslasan ko pa'y lapat siya na may saka na profesional. Oray nakaadal kan. Saan kalataan ang lipat? Nakasingsingpat kalata ka na kami kaanakan. Kamang kayo ni tibiyag ko, auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. No saan na siya? Di kayo mabali na baybayan. Aginggat kabalak. Tulungan kayo. Kastamot ang dagiti dadakkel ko. Kan dagiti kakapsat ko, auntie. Ay, nahagyaman kami ulay. Nundon. Nagsapay lang kumatado pa'y abindisyon ti ipa ay ti Diyos kan kakaanakan. Ipatpatag na kaunay. Ipatpatag kayo, met, auntie. No nasaya at kay tipada matao, bindisyonan na ka ti Apo. Nga no naulpit ka natangsit ka, agbalin kanto anak kakaasi iti udina. Bueno gagayam, di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao, insurat ni Jenna Almoite, Agyaman Kami. Biyag ti tao. Nagturo kami di rabi, Leia. Iji balay da Mariel agayam ko, tatang. Ulbod, naggapo aki di balay da Mariel. Kat imbaga na nga awan ka ijay. Kwa. Nagturugam iti rabi ikunak. Ije balay tinobyom, ha? Tatang. Nya. Ikan-kansan. Sige. Padasan yun di mang kabil kanyak. Tay darum kayo, tatang. Ha? Blaglagipan nyo ababayak. Kat minor di dadak pa'y lang. Mabalod kayo no kabilandak. Ipabalod kayo. Aniya. Una yung di kasta pa nagsasaom, Leia. Kasla di nakpay kabilanganan nga amam. Gapot ta didak maawatan nga anak yo, tatang. Di yumat nga minitad ti pagragsakak. Ipaidam yu dayan ti ragsak ko. Anyan? Talaga nga ipaidam mi no amumi apa ka isagmakam. Imubumingan ka. Ngam asawa ti adday ti panunot mo. Addan to pa 15 years old na nakiasawan. Siyak tulakit din a 17 ti taon nan. Ag-eskwela ka pa'y nga umuna.
Baybay ang pailaang day ta asawa. Pinalubusan da kan ama ki boyfriend. Taag pilit kamat ngamin. Ngamno day ta asawa saan pay ama baling. Basta makiasawa akong tatang. Agdan na kamin ka ni Alden. Mayat kayo man no saan. Amangan no pagsinaan data, Leia. Saan? Siyak ti matungpal. Saan nga isuda? Naimbagkan ka at awan dagiti dadakkel mo ang makibibiyangkan ka. Wen tadaday di abroad. Nawayaak titoy. Tamaaramid ko amin na kayat ko. Naimbag ka pa'y Alden. Basta pauitan dak iti kwartak, ayusan. Kahit, kasano, di ka nagawid di balayo. Tamangan no di da kan palubusan arumwar dananang kantatang mo. Pagyanak nga roden ngay. Dito'y balay mi Awan kadwak dito'y Leia. Sige, alaag nga roden dagiti kawis ko. Tagdan natan, Alden. Apay dagita kawas mo, Leia. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Agdan na kamin kanya Alden. Anya, amom ka diti ibagbagam. Nagubingan kayo pailaang agdan na kayon. Kan kasanon ti panagadal mo, anak ko. Agtuloy aklata Di kay madanagan. Ituloy ko ti agiskwela. Makaturpusak iti panagadal ko nga uray makiasawa kon. Isublim dagiti kawas mo iti kabinet mo, anak ko. Saan ko maanatangkan ti ulam? Nanang itad yun ti wayawayak tabalasang akon. Agadal kapay. Inton makalpas ka iti panagadal mo. Samon to aramidan ti kayat mo. Basta siyak ti matungpal. Inyan anak dakpay lang amin no di yung matitad ti pagragsaka. Leia! Rabiin, adi bakit? Maturugtan. Husto day ta na panagsangsangit mo. Apay akas jay ti anak ta. Saan tamat anak kurang anang bagbagakan ko na. Pinadakkel ta babaan iti nasaya at asursuro. Nga mapay akas jay tararamiden na. Na-impluensya ni jay nobyo na. Manipod na gayan ayat dakin ni Alden. Nagbaliwan ti ugali ti anak ta. Kasanoon ti panagadal na. Mala, maturog tan. Tasukunan ta intun bigas. Leia, agawid tayo nanak ko. Diyak kayat nanang. Saan na nakaturturog ti inam idirabii? Gapo iti kapapanunot na ken ka, Leia. Basta diyak kayat. Baybay andak ko man. Di kay mandanagan. Awan da ka sa mapasamak kanyak iti puder tinobyo. Ayan ni Alden, takasaritak man. Apay tata, anya ti pagayo kanyak? Alden, yawid min ti anak mi. Ubing kayo pay. Apay, kabailan yon ti agpamilya. Nilaya ti pangibagaan nyo iti dayta. Saan kit di asyak tata? No anya ti pangadeng na. Iso ti masurot. Basta siya. Pasurot aklayang iti anyaman na desisyon na. Basta ditoy akon balay da Alden nga agnaad tatang. Sa anak nga agbisin ditoy. Taday jabrod da mamakan papana. Binulan apaw itan da ni Alden iti kwartana. Anak, agpagpakaasi kami kan ka. Denggan na kami kumaiti amam. Ubing kayo upay kini Alden. Agadal kayo kumapay anak ko. Diyak nga rod kayatin dag-eskwela. Masaduta kon. Basta makidan na akon kani Alden. Siyak tagpakpakaasi kada kayo nanang, tatang. Itad yu kumanti wayawayak. Dakkel akon. Balasang akon. Kabaila akon ti maisina kada kayo. Leia, agpili ka. Siyak, wano dagiti dadakkel mo? Kat si ka syempre. Si ka nga roden ti pinilik. Agbiagak nga uray awan dagiti dadakkel ko. Basta daka iti biag ko. Agyaman ak, Leia. Talaga gayam anapatagakan ka. Unay-unay Alden. Si ka ti biag ko. Si ka ti amin ko. Lumapukaw ka iti biag ko.
Nasaysaya at lama po kawakon dito'y lubong. Ngamin, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Leia. Mangan kan ali, di ka man nangan itay agsapan. Inta sukunan ti anak ta, Mani. Namin adon nga inaramid ta dayta. Ngam natangken ti ulo na. Awan mabalinta. Mani. Namin ano abinagbagaan ta. Ngam awan denggin na. Tumangsit pa yan. Iso abay-bayam. Palugodam iti kayat na nga aramidan. Ngam kasanulaangan ti masakbayan ti anak ta. Nupilitan ta nga agawid. Ang mga no niya ti aramidan na. Ang mga no dakdakas pa iti mapasamak. Mani. Saan taan nagkurang anang bagbagaken ko, ana? Inaramid tan ti pagrebengan ta, kas datakkel na. Iso ang makaammo nga roden iti biyag na. Kas ti kayat na nga aramidan. Awan ti maaramidan ta. Basta bayabayan talatan. Nga uray awanen iti puderta ti anak ta, bakit? Papanam Alden. At daw ting ming agbabarkada. Umayak mo't Anya? Ngampasig kami ang lalaking agkukuyog. Agbati ka na. Basta umayak. Di ka mapmapano di nakikuyog, Alden. Anya? O sige nga, Rod. Sumurot ka, Leia. O sige, kakatuwa. Agsiyat tayo lang. Tado pa'y tinagatang arak. Alden, gusto, nabartakan. Agawid takitin. Maburburing ak dito yun. Siyak lang tisan nga umininom. Di uminom ka, mat no kayat mo. Atoy, uminom ka, honey. Ha? Okay lang kan uminom kiti arak, Alden? Wan, basta ka doon na kayos lang. Ala, agsyat ka mat, Leia. Alden, papanamanan. Agay ayab ti barkadak. Adda papanan mi. Mabartag kan tuman na sumangbutan. Di kan mapan. Saan na mabalin? Saan na naragsak ti tropa mi? No adda absent kada kami. Masikuga kun. Ngam panaw-panawan nakpayla dito'y balay. Mabiitak lang. Umayak ba't nga ruda? Anya? Basta sumurutak kan kung naksumurutak, Alden. Lakay, agrubat ka. Intaray da iti ospital ti anak ta. Anya? Apay ka no? Naidaras samot ti panaganak na. Daras tayin takitaan di anak ta. Sige, mabit lang nga Rod. Tagsukatakbit. Agyaman ka tanasalun at kayong agpadpada iti anak mo, Leia. Nanang. Uray basikog ka. Agpuypuyat ka. Takasano, surot-surot ka iti asawam iti saginuman apapanan na. Amangan namin no mapanagbabae. Isa ang masapul abantayak ti asawak, nanang. Anya, itataadan anak mo, agtalinaad ka lang iti balayo. Di kan ruar-arwar. Nanang. Asikaswam anaimbag ti anak mo, anak ko. Aday ta. Napaturog konti anak ta, Leia. Sige, ipaigda mo ni takrib na. Wen. Aday ta. Mapanak matan. Ni, papanamanan ka trabiin. Pagbigyak siya barkadak. Tapno saan nga agpasugnod. Kasangay na ngamin ita. Alden, awan ka duwami ka ni baby dito'y balay. Di na kami kumapanawan. Mabiitak lang mo. Agsubli ak padladagos. Di kan mapan. Di nakpagpungtutan, Alden.
Apay ayakas ta ka, Leia. Ti kayat mo, bambantayan na kakanayon. Ti kayat mo, addaak lang iti sibay mo. Palubusan lakmet ang makaaliwaksay. Apay, tapno nawaya kang agbabae, kasta? Awan babaik. Mapanakon. Naipilit mo ti rumar, sumurot kami iti anak ta. Anya? Saan na nasayater aramidin yung agasawa, Leia? Agrabrabi kayo amapan makininom kadagiti barkada yo. Akadwayo ti anak yo. Pati ti anak yo. Mairamraman ang mapuypuyatan. Addan anak mo, Leia. Saan ka nabalasang? Iso nga ijamon ti mapan makininom. Apay ayaman nakibiyang kayo, tatang. Kat saan kami mat nagdawdawat iti kanan mikada kayo? Saan kumanatangkan ti ulom, Leia? Ibagbagami laing ti rumbang nga aramidin nyo. Takaasi ti anak yo. Ammo mi tararamidan mi, tatang. Addan na kami kanal din. Saan na da kayo timang pakpakan kada kami? Tadagiti dadakkel na alden timang mangto diti kwartami. Iso adi da kami kuman pakibibiyangan. Talaga asukir da nga anak mo. Di na kayat ti mabagbagaan. Ay, ad dapay kit din ating mangsit. Idi nakidenan kini Alden. Pagkarit na ti kinabak nang tinakaikamangan na. Kasla awanen apulos ti kasapulan na kadata adadakkel na itikas niya pa nagsasauna. Ala, baybay amon na kay. Tapno saan ngagsakit tinakam mo. Iwaksi mon a panunutan ti madi nga ugali ti anak ta. Ikararagan talaangan ida, agraman ti apo ko ta. Alden, mangalataman iti katulong ta dito'y balay. Marigata na ka mga iwan kin ni baby. Ha? Sige, taibagak kada mamakan, papa. Umanugot da nga ta. Wen, apay kit din na saan? May salasaok kada mamakan, papa. Wen adagos kada kwada. Di dakpay pinaay apulos. Ta ipatpatagdak nga anak da. Sige nga, Rod. Ipakita ta ka nagiti dadakkel ko. Anapintas lat ta ti panagbiag ta. Tapno saan da tatagtagibasitan. Ipakita ta akabailan ta ti manangdan iti agbalin akatulong ta. Oh, adoy. Imported adilataken sabsabon dagita nanang. Impaw it da mamaken pa pamanipod abroad. Ha? Atoy, ikan kayo iti bagyo. Nangina abag dayta. Nagapumat lay ja abroad. Kaya't kung ay panagnag kada kayo nga awan na pulos pa nagbabawi ka na kay asawa iti nasapa. Kas makita yumat, napintas ti biyagmi nga agasawa. May ranod kayo pa ikiddiya, tadamay itadmi kada kayo. Wen, ngam na sa isaya at kumamot laeng, no makaturpos kayo iti panaghatal yu anak ko. Uray saan kami ang makaadal tabak ng dal din. Ado ti sa nikwada. Talon dagiti anak ta Alden. Nga maging kaita na bisyo kalat ta. Leia, rugyan nak ka di man na sermonan? Amumat ajak kayat ti masersermonan. Di dakto pa'y kabagalan na sermonan dagiti dadakkel ko. Si kanto lakit din. Kaano nga ro ti pa nagkasarta? Anyat ko nadamamakan papa. Sanda pa'y kano ang makaawid? Makumikom da iya abroad. Agkasarta lata na nga ure awanda. Anya? Sana mabalin na. Masapul nga dadamamakan papa iti kaaldawan ti kasar ko. Kaano nga ron nga gawid da? Diyan mo tawan pa'y matibagbagada. O sige, mapanakon. Papanam, inaldaw larumwar ka. At dalamapan ko gatangan ni Plaza. Marabyan ka manan. Wano saan, parbangon tumanan nga agawid kan. Anya ko numarabianak. Sa anak mo't nga kurkurang kada kayo Itid ko amin nakasapulan nyo. Iso adi ka kung direklamo, Leia. Nagbaliwan ti ugalim.
Saan ka nakasidia nakasingsingpat kanyak? Kaslasaanan nga asawa ti pangibilbilangam kanya Alden. Adula amin nga ipagpagam. Sige, mapanakon. Umay kami man makiturog ka dagiti anak ko dito balayo nanang. Ay katwan anak ko. Nasaya at matayimpasyar mo dagiti apo ko may. Agam, apay adiyo kadwa ni Alden nga eh. Sana nagawi ni Dirabi eh. Iso di ka matagawi dita. Masurunak. Uraya kasukunan na kami kadagiti anak ko. Apay, napanan na aya. Diyak mo nanang. Kanayo na marabyan. No si Taag, siyak tiapaan na. Iso masurunak. Agawid kaming kadagiti ubing tatang. Ne, kunak man no orayam ni Alden amang sukon kada kayo dito eh. Jakmot nga ron mauray ang tatang. Isong agawid kami man langan. Mala. Ipasyar mo tumanan na kiti ubing dito'y balay. Samo mo't la ipasyar ita dito'y. No agpasugnod ka iti asawa. Sige. Mapan kami, tatang. Sino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi? Siyak ti asawa ni Alden. Sige, asino ka? Anya? Anay ko. Di nakpadpadasan si kababay. Tauray masikugan. Kabailak ti makiginubal kan ka. Pangasim Leia. Di ka giskandalo dito'y. Pumanaw kayon, kadagiti ubing. Ape, apapanawan na kami. Ape, nagisangput kay ti babae dito'y balay. Lading itak. Ngam ni siyaw iti ayatak. Kat iso ti ikalaysak iti kabiitan na panawan. Masapol ama ikasarkon. Sakbay di panagpas ngay na. Anya? Awanan kay ti bayin? Kalpasan ti ato pa nagsagsakripasyo kiti dandam? Kastoy lang ti subad mo? Ape, naarapit mo ti kastoy ganya Alden. Lading itak. Nga maklunan tatigasat ta. Saan adatati na ituding para ititunggal maysa? Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. Ta saan ta nagkalaysa? Ken kang ronaan ti amin? Saan kan nga ayatan? O anya, naisagana mo dagiti balon dagiti ubing ama pa nag-eskwela anak ko. Uwan nanang. Sige, taitulod mi idan ije pagadalan da. Bagay, kaya ba mo dagiti apo ko ta? Maladaw da, ije pagadalan da. Wan, lakay. Nanang. Apay, Leia. Apay nga inarakop na kanak ko. Pagawanan da ko, ma'am. Imbagbaga kiti kalabas nga awanan di masapul ko kada kayo kanitatan. Ngam nagbindutak. Kasapulan kayo gayam. Nangro na itatamay sa ako na single, ma'am. Na kayo matlagayam di pagkamangag. Isa pagawanan da ko, ma'am. Ala, libata mo na ita anak ko. Anya nga runay. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim iti lalaki asaanin ang mga yatkan ka. Sana ba alay? Ta suportado matlatta ni Alden dagiti anak yo. Nga uray at ang sabali a pamilya na. Kaya bagay. Maladawan dagiti apo ko ta. Pagawanan da ko, ma'am. Ang yaman nakiti kinadunguyo ka nagiti apo ko yo. Nagbali na kasukir ka na kayo. Tinagtangsitan kayo, ngamda kayo matlagayam, di makatulong kanyak ita. Tawa na nakon. Mala, hustol. Di ka nagsangit. Patpat ganda ka. Isa nga oray niya ba'y tinararamid mo iti kalabas. Mapakawanta ka lata, anak ko. Tinapateg,
Naamhiris mo, dagiti bidot mo. Kad leksyon kad kadayta, anak ko. No natangsit ka, kadagiti dadakkel mo, lakamam to ti panagrigat mo. Iso respetuam idatap na agbalinto na baligi ti biyag mo. Bueno gagayem, di tan tinagibusan di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.